Sibulise abantu bakithi kuzo zonke indawo lapha likhona silibulise kakhulu. Thina siyi podcast abantu sithanda ukutshela ukuthi siyathanda kakhulu. Siyalibona liya engage, you are sharing, you are commenting. Qhubekani supporta njalo. Ikhule lento le ngoba lento ngeyenu. Angithi asiphele moya siqhubeka siyaphambili. Igama MC Shaba siqholo sasejwani sithi Mr Pinkani phuma phansi ekudlala ka2 emolo phansi kwa emaphaneni abomvu right ngixolise futhi ukuthi anilapha namhlanje labontu umfana wembizi ngakekho uthe sathi pheche usabhukuda labadala uyabuya kodwa uJovi namhlanje ke sitshintsha igiya kancane nje walikwazi ukuthi nasi podcast yabantu silethela ama stories akithi ngendlela ezihlukahlukile. We bring you ama musicians, we bring you ama artists nje in general. Thola ukuthi umuntu uyenza something, is a creative, is a writer, kula something ayenzayo, or is a business person. You have seen them. So sometimes we find ukuthi kuba lamanye abantu thola ukuthi uyaqala bebukela episode e1 ebithi kanti wena ngafakela abantu wena ngafakela abaloko umculo ikanti ungalandela kahle ipage go to videos more follow for notifications scroll down uzananzelela ukuthi maybe your favorite some interviewer but awukwazi ukusubiya kuma comments hayi bani sicela ubani and njalo hayi asiceli bani we bring people with a story to tell asebenze nini so that at least we know ukuthi your story is going to make a meaning ebantwini bakithi. Someone out there listening to your story might be inspired in story sakho wena or might change indlela zakayenza ngakhona or they might uyabona bengathola impilo ngokumamela nje ipodcast yabantu or bebe inspired tot umculi osakhulayo umculo ngaphambili kukhona okubonile sikwenza lapha si podcast abantu wathi yabona la maybe mangancedisa lo mfo kumbuza bani encedise kuloko ngicabanga ukuthi maybe kuloko umuntu abangakwaziya kungabancedisa la usafufusa usafuna ukukhula uyabubona noma okay lo istory sakhe wenza so ekuthi ezathola lokho echa intambo ngoma soma business lokho nalokho into ezifana lokho yiyo ipodcast yabantu ke leyo namhlanje ke sikhambile silizwe likhala lapha ebulenjini indawo zokuxhumana lithi lina limzwile uLatina ethi mina ngifuna ilove back mina ithini Ngwabi ithini akungizwise ithini ingoma le itrende kakhulu kubo TikTok man ngohlabela lapha ayanizwisa before ubingelela abantu akusizwise si podcast yabantu ichorus ina lana kuphela yipi yakho ika Latina kuthi ngiyifake nophambili ifake ngale ebunandini sangazikhala ikantazi madoda ungita mfuni lutho ethu sengwakho sithandwa sami ngingabulala umuntu ngezandla zami lezi ungita mfuni umuntu ongoba ngilesikwele mina olakho isoft life ukuthola wena sithandwa sami ungita mfuni umuntu madoda ay crew ngicela cha izandla zami mfumfu izandla zikhala khala ku mic kuphela igcwele namhlanje wole emuva ngale wow Ngwabi kunjani ndoda madoda uyaphila kodwa iphimbo leli lo mzimba wakho le height yakho khamisani man nami kuyangimangaza siyakwamukela ku podcast yabantu mfowethu ngiyabonga lami ukwamukela siyabonga kakhulu ukuthi uthethe isikhathi sakho wathi hayi nami ngiyehlala lapha sixoxeni lesizwe sixoxe si podcast yabantu so thina sazi Tshongogwe masters sibona kodwa kulobusuku kwakho uNgwabi engubani ibizo likaHulumeni lesibongo ezalwa kuphi njalo kusho ukuthi mina lo nginguNkosikhona ibizo lami lokuzalwa amen isibongo singesa koNgwabi ngidabuka eLupane esigabeni seTshongogwe 41 phela abantu abaningi bahlabe ngibuza beswele ukuthi iTshongogwe ingakuphi bethi Tshongogwe iseTshongogwe zePlumtree kanti hayi iLupane la yilabo omalumamba labo labo abantu ababamele abanjengabo Nkosikhona lapha isibongo esithi Ngwabi
isihloba sona siyadida kancane ngokwazi kwami kodwa ke mawusulandela uzathola ukuthi akhona amazulu akongwabi alright ngobuningi vela abakongwabi balapha so ngamanguni yebo ba okay leni uzuthola la ngale blamandebele yes kamzilikazi kunjalo so ngicabanga ukuthi vele isinguni angithi so uzalwa eLupane isingakuphi Tshongogwe let's say mawusuka ulihamba uhamba ngo-fighting uhamba ngawuphi umgwaqo lapho kusho ukuthi mawusuka koBulawayo uhamba ngo-Falls Road uyengena ngeLupane Center uyadlula eLupane Center udlula straight uhamba straight ngo-Falls Road uzuye khona awuhambi ngapha u-fighting uyabuyela futhi ungena ku-Falls Road yes uqhubeke kusho ukuthi uyazuye khona endaweni kuse cross Jocholo mawusulanda kuyafika endaweni zakobo Fatima okwayileni uyajika laphana ngo right uyedlule eJocholo mawudlule eJocholo ukuthi uyachapha umfulu uchangane sofikile ke eTshongogwe lapho Tshongogwe omncinyane Lupane omncinyane Tshongogwe lizwele isigaba esiselupane uyabona usuyifaka emiphini iTshongogwe lathi besingayazi asithi iTshongogwe masters the great music so ulijaha elikhulele kuphi khona eTshongogwe mina kusho ukuthi ngikhulele khona ngafunda kusukela e-primary ngaze ngangena le secondary ngayiqeda lokho engikhonale eTshongogwe i-primary yami yonke ngayenza eTshongogwe primary then i-secondary ngangena eNhlanhla secondary ngaze ngaphusha form 4 ngilapho azocabanga ukuthi hayi awuthi lami ngithi page sibona ukuthi page abangulu utela kulana ukukhula la into zokuculo zikhona already kumbe hayi ukhona kwenye mebhosa ukugijimisa into ekhule vele ukhona yini ikhona uwe kusho ukuthi ngathi emabangeni aphansi okufunda kusho ukuthi bengise primary ngobo grade 3 lapho saqala nje ukucula imbube ngilaba ngani bami bengilabo leso sikhathi kusho ukuthi sacula imbube kwazi kwafika ngobo grade 6 lapho kusho ukuthi ngathi ngiku grade 6 kwabuya iqembu thizeni but lalisuka kwamanye amakhaya lalo lizodlala lapho esikoleni ngikhumbula ibizo lakho babezibiza ukuthi Sobendle Super Sounds yes bedlala umculo weJova Jova babedlala iJova Jova so ngaya kuSholeyana ngafika ngabuka so ngithe mali ke ngibuka la njengabanye abantwana umuntu wayengichaza umuntu wayedlala ama drum lo muntu wayedlala i-lead guitar uyabona mayisithi into lana kukhona lapha ayifika khona okwaze kwenza ukuthi ngicine sengisondela ngiye kumaduze layi ngimbuke kahle ukuthi uyenza kanjani lo muntu kuthi ukuthi sathi grade 7 into lana elokhilanga qalisa ke ukwenza into zokudweba bengidweba kakhulu iart vele bekwinto zami ngandweba ibhendi lana nje ukuthi ngibone njani ngidwebe ephepheni so ngiyabe sengibona ukuthi lead man lo nguye lo ubassman nanguyana udramist nanguyana ubecula nanguyana kusho uyivisionary phela wena ukuthi into yakho awuqala uyivision so mawudweba laphana yini esemqondweni wakho kimi kwakuhle kufika ukuthi lami ngiyafisa ukuthi ngelinye lamalanga kumbe kweminye iminyaka ngizithole nami ngisima phambi kwabantu ngisenza lokho kade bekwenza so uqhubeke lelo phupho nje kunjalo uzidwebela usasekhaya khona khona ini maybe ngizamuthize into yenzayo ukuthi maybe phela uthola ukuthi maybe la waqala ukuzikhandela amakatari waqala ukuhlabela wenzani ukuthe lapho ukuthi sabhala ama exams ka grade 7 sithema sesiya ku form 1 laphana ke ngahlangana lenye insizwa akithi le but kuthi ukuthi besifunda sonke bengilungisa kakhulu imota zamawayila lezo so umjida lona athi kimi indoda imota leyo ilungisile ngiyayithanda le kathi unganjani sitshintshane mina ngikunikeze igitara lapha eSigodo lapha enginayo lapha ekhaya wena unikeze imota le yamawaya ngathi no uyabona lapho uze kahle kakhulu lapha
wena woza le guitar leyo kusasa mina lami ngizobuya le mota le enginayo kuthi ukuthi ke kusasa aze le guitar laphana afika nginikeze yona lami ngimnikeze imota kuthi ukuthi ngihambe naye ekhaya lolo suku ngangijabule kakhulu kuthi ukuthi ngafika kuthi namhlanje ngayidlala kodwa ngangingela lwazi lami ukuthi guitar yes so ukhulu bengafundi lezo zinto yeah so ngithe following day manje ngibuya ngivela esikolo ngahlangana lokuyithuna kwamanti yabichunwa ngesikolo yes athola ukuyithuna kwampampu kwegate le ngathi ngikufanele ukuthi ukuthola ngokwani lo kathi manje lapha sekufunani yamphatha kabi lento ngathi ngachisa etshele yami yamabhuku ngisiya lapha emfihle kona igitara ngoba ngiyakwazi ukuthi ayifunakala la mangifika ngalenthola yikho inhliziyo yami ibuhlungu ngehluleka lokudla kusho ukuthi lolo suku ubuze yini kumbe hayi ukhulu wayengabuzeki kanjalo phela abadala amagedla vela somuntu ongafika unomlando umcomfront yeah so kwaze wagcina ufice lokuthi no man ithi nami ngiyazibazele yami usho ukuthi lebe lahla nyamala leyo yanyamala lawo lalwazi ukuthi yayanga ingabe lahlwa angizange ngibe lo lwazi phinde xoxa ngayo maybe kumbe la uzime abanye ekhaya bethi hayi ikatara yakho lengazibona izibazo yomlilo kwakungela umuntu okhuluma ngayo because kwesinye isikhathi kwakungenzeka ukuthi usathi uyakhuluma ziyeqa umbombo ke la okay so would you say wena ngokubona kwakho ngicabanga ukuthi kwakusiba khona vele kakhulu emizini eminingi ukuthi uthole ukuthi ulento thize nobithandayo esikanga umuntu understand into namanje yakuphilisa into ophila ngayo ukuthi maybe singathi thina abadala kuyini okubenza maybe bebukele phansi amakhono abantu ababo ekuthini uthola ukuthi udlala ibhola sathi kuchayela lathi ukuthi ithole sebhola udlala ibhola mawuze makatari ukuchayela futhi yini ocabanga ukuthi maybe abadala besuke beyibone entweni lezi mina ngokubona kwami abadala kwafika kusho ukuthi kufika ukuthi umntwana kumele ayefunda aye esikolo 2 kube sokusithi yanti ekhaya kulezifuyo bakhangelela into ezimbili emntwaneni isenda kumele ayefunda maqeda abheke izifuyo then ukuthi kule inye into kwesinkathi omunye umuntu uyakwazi kuye esikolo engaboni lutho kodwa le talent velele eliqondane naye konke lobukhana bakubhekela ukuthi yonke into kumele ukuthi ayefunda ule talent awula talent kumele uyefunda so kuyabalimaza lokhana kithi ke ngalo kuyakuyanda ukuthi noma une talent elinjani abadala babhekela ukuthi usuka kumbusuka esikolo kumele ubhekane lenkomo kuphela lokhu uthi unle talent abalanda balakho abakacabanga ukuthi I talent into engasiza umuntu so ukuthi yinto engamhlawumbe ngicabanga ukuthi makuloke kukhubeka kusiba khona abantu abasebenzisa iziphiwo kuyayenza ukuthi labadala becembe umuntu hayi lo wami umntwana ule talent elinje kusho ukuthi kufanele ukuthi nami angimeseke esiphiweni sakhe esinje so lapho uthi manje ke bebona maybe imisebenzi emihle o like kulezi nsuku izwi ukuthi ubone ukuthi hayi kulomculo thizeni uyaphakama uba ngenye into empilweni because of talent lakhe or maybe nanzekela lapho ukuthi hayi maybe kuswelakala kwe-information ngokukhuluma ukuthi babekwazi ukuqala ukuthi umntana azaphumelele uma le esikolo isikade abe ngudokotela abe ngutitshala abe libutho yikho kuphela bengela lwazi ukuthi hayi cha usungaphila ngokushaya ikatari usungaphila ngokuhlabela usungaphila ukudlala ama drums usungaphila ngokudlala ibhola so I would say maybe thina we need to learn from those things labo maybe sibanikeze the benefit of the doubt ukuthi imvelaphi yabo la that kwaku program ngalo ndlela umntwana ophumelelayo ngumntwana ohamba esikolo ayifunda ikanti talent layo liyakuphilisa maybe ngcono ukudlula mhlawumbe ukuthi uhambe wafunda kunjalo so lapha selilahlekile ikatari aliseki ikatari asekho lawe awusabuzanga umuntu lapha wasaba phela ukuthi hayi zaqina zequmbombo ukuthi izibazelelana ngazibazele zami ukuthi ube kuyi weekend ke lapho ukuthi ngayibaza ke ngase ngisiba lengqondo ukuthi uyazi ukuze abadala babone ukuthi into le ngiyayifisa ake ngilinge nje ngihambelayo
ntambama makusawuthi umlilo egumeni lapho ngiye faka incukuthi yami lapha ngibhoboze izikhala lezi sengifuna ukuhlengisa ukuthi bazathini ngiyenza so ngase ngiyayithatha ngahamba lawo laphana ngafika ngathi incukuthi yami ngayisondeza eduze githa ngalokho ngiyichibilikisa so ngibheka umkhulu ngimtshontsha ngicabanga ukuthi mhlawumbe enxenza amuzethi hey ngabona la uyangikhangela uphela uyathula ngathi akuthi ukuthi ke manje kusho ukuthi uyavuka ngayibhoboza ngithe mangiqeda sengithi ngiyafaka intambo lapha besifaka intambo imsipha leyana asisebenzisa ukuthi indlala ukhulu wasiyaqala ukuthi into zeni lezizwe zilahlisa inkomo lezi lesikolo lisafundi selilokho licabanga into zeni lezi so umuntu omdala sikwazi ukuthi kaphikiswa kaphendulwa hayi ngathula ngasuka ngihamba lekhatami kuthi ukuthi yahlala isikhatshana igitha yami ngokunjalo la yanyamalala futhi and imanyamalala umkhulu ngicela ex grip yeah so kuze kufika ukuthi kanti abantu laba ababona ukuthi into le ingihlukumeza kanjani angithule bengumuntu wade sonta vele bekusonta ibrethren ekhaya ngithi mangiye church ngiyethola futhi amanye amadoda lapha adlala ama guitars ama box guitar badlala ingoma zesonto lapha eChurch alawo vele into lana ngiyayithanda umjita wakho bebethi uphilani umjita omunye uChrispen angibalande after church lapha nto imadoda lento liyenzayo ngiyayithanda le kodwa ke angilalwazi manje ukuthi kwenzakalani and manje angisela guitar futhi sezise zabambili zonke nje zikhamba so manje ukuthi engizaba nayo ngizoyifaka kuphi angikwazi and then umnye umjidi but ingenye lapha futhi nami esigodo lapha naya uyabona ke uyakhuluma asambe sonke angisasali la sengifuna ukuthi ngiyilanda kini ke asihambe mangifika lapha ayithuna ifake ethunini ngoba ithuni ngangayazi ambambise ke uthi hayi lokho kubanjwa so ukuthi wayembambisa iSpanish kuthiwa iSpanish nje ngiyana nje enkomani sifike ambambise mangisuka lapho ngahamba vele ingqondo yami lokho isentweni ambade embambisa yona imini ngihambise zathi uyithile uyiphethe ngiphethe leso sikhathi kwesinkathi ngahamba nje umbanganyana lokuthi sengisithi ukhulu manje uzobona khona ukuthi uzenza njani ngoba lento le uzenhlukani la kwenzima udela kuphi so ekufikeni ke ngihambe lawo futhi egumeni lapha leso sikhathi ukhulu wathula wangathi kabonanga lutho then ngayichaya ngaqala ukuthi ngiyayifihla ke manje sengithi mangilala kuthi ukuthi yalala lapha eceleni kwami mangisiya esikolo kuthi ukuthi ngizohamba la ngizobona ngizayichiyanga sengisiyala kwaya kuze ukuthi kunomalumami obe efundisa engutitsha ukuthi wake wenza umusic naye esikolo wabe siya kuya le box guitar uthe kubuyeni kwakhe ngafika mthu nomalume lami sengibamba 1 2 3 ngemonoti ngomalume wathi manje le guitar kahle ngiboleka omunye umfana ngizoyilanda ngikunike yona ekunginikeni yona laphana kuthi ukuthi no ube nganginiki esikolo lapha ngithi vele benhlabela futhi imbubu esikolo leso sikhathi kuthi ukuthi bekule function enye bise esikolo lapha cha imbube kwabamnandi kuthi ukuthi ngilabafana vele ababevele bebukela mina la kimi lamanje bacula imbube ngoba bayobona kimi so kwabuye enye indoda lapha yafika yangifuna esikolo lapha yathi ifuna umfana bathi Nkosikhona Ngwabi bathi uyachaya igitara indoda leyo ngihambe ngiyofika ithi kimi no indoda ngizothola uyachaya igitara ngiyakufuna lapha ngifuna ukuvula iband ngimtshela ukuthi hey igitara yona sengiyichaya kodwa ke eyami ngila igitara ngesigodo umjide hayi woza layo le yakho isigodo le ngithi kungaphi ekhaya ethi kuphezulu le uthiwa kusesobeni kuthi ukuthi ngabo 10 kilometers so nayi umlayele kahle anilayele ukuthi uyafika esikolo wenze kanje hayi weekend ngangisiya khona angisiyafika ngale ngathola la elenye indoda ngale ayibizwa abethi bathi ngubani lo ndoda awuthi ngixolani yasengimkhombole lo kusho ukuthi ubebetha kulami okay mamfika lapha undoda lwana ethi sichaye thina yena hlabeni yazi kwakusehlula ukuthi sihlangane omunye bayechala lokho lomunye uchala uyophumba la ukuthi kube ingoma ehlanganayo akuhlangani hayi kwaze wafika lapha ekuthini manje ngiyazibona ukuthi hayi lapha ayikho lento lapha kulanto engiyenzayo and indoda le nikipha ukuthi hayi ndoda wena bekezela kuphela kuza njani kuyaqonda hayi okay mfowethu ngizama nzame hayi
sitshayise nimasitshayisa lapha ngihamba inhliziyo ibuhlungu ukuthi ngehluleke ukuchaya phambi kwandotalwana phezu kokungithemba kwakhe leta uthimbo chaya kimi ngokufutha undotalwana ubefuna ukungihlekisa ngomjito okay because umjito wayesehleka kakhulu manje sehlule ukungena lapha but umjito aphinda athi imani ube lesibindi wena next week ubuye awunikeze yithu so bengilento lana ukuthi ngabona umuntu esenza kakhulu ukudlula mina kimi kufika into lana udlami ngifuna ukwenza njengayo kuthi ukuthi ngiyazilolonga practice next week sasiyahamba ngathi mayesusa ingoma lami ngiyakwazi ukujoyina so kuye rhythm kuthi udle sub rhythm kodwa leso sikhathi ukuthi i sub rhythm angikwazi thina sichama katali kuphela zikhale umjida lo onguye ombhizileyo waqala ukujabula ke manje uthi hayi uyabona ke manje ziyakhala abesithi no ngizathenga amakatala kuthi amakatala mangiwathenga ngizolitshela kodwa next week siya practice futhi ngabuyele ekhaya kuthi ukuthi ukubuya kwamalume sithi le box guitar nafike anginikeze okay thema esenikezile kodwa kamalume ibile umthetho awuhambilayo noma kuphi cha ngayo uyichiye kona uzabuya futhi uyichaye because ngiyayisebenzisa lami kwezinye okay alright kimi kwakufuthi khawu kathi malume uthe guitar uyichiye komunye umuntu yebo kodwa waye ngayichiki la ngafuna ukuyichiya kimi kuthi ukuthi malume kangethembi kahle so mangikama ngalume ngithathe liya esigodo liya kuthi ukuthi ke kwafika isikhathi sokuthi into le imayiveli kuwe kwesikhathi uyagcina abantu baza kubona njengomuntu ohlanyayo italent liyabe likuwe liyabe likwenzisa uyabungazenzisi italent lilubiso kunjalo ngatsho njalo so kwasokufika isikhathi sokuthi uhamba nje uzigaxela igitara yakho ngoba kwesikhathi ungafika ukuthi uyaphumula so usukusithi chaya okay even usebhasini impela ngathi uyithwele igitara bakubona ifula so uyahlala eback seat kwangale ebhasini ezekhaya ngizamchaya yeah so khambe ke ngathi ngiyemashop kolunye usuku kumele siye practice ngithole yami esigodo ngithola amadoda lawa angifundisa ukuqala ngithole sengichaya ngcono kulawo ke manje aqala ukumbambisa kuthi sashutwa umunye undodo wayesashuta ikamera yakona ile cassette so okay washuta kwivideo nyana lo ngani izithombe kwampana kuthi ukuthi thina sacabanga ukuthi akuphelela la ngaya ku practice then siyafika ku practice ngathola umjida lo uma ngibiza uthi no lenye insizwe ngitholileyo ke manje yona iyachaya igitara ke so ngizafuna ukuthi ihlangane futhi kusasa kuthi ukuthi kusasa wakhona ngabuyela mangifika lo ndoda wabuyethwele ibox guitar enkulu vele kule yami nginayo ekhaya mina ngithwele esigodo umjida lana wathi fika wathi wasusa ingoma ngene ekhaya la esasipracticela khona ngadle ngangena ngamanzi emadolweni ukuthi namhlanje zisukile ke manje la mayifika ihlala phansi indoda lana yayichaya cisha ingoma zemokhisi zonke ngizaziyo lami ezendolwane zonke iyangena ngapha esishoneni chaya undoda lana ngathi imbamba so nje ndoda phela umuntu lo wakufundisa ikatali hayi kenza ngalutho ndoda igitara uyazi igitara yenzwa kahle lo ke nguye umuntu wangiphula umoya wabona umuntu mawulethemba lokuthi namhlanje ngifika mtshengise yabona labangani babe sidanda ingozi mawuthi uyafika ba umuntu efike edanda lapha yadlala la wena kumele uyenze so but kodwa ngile nto leyana ukuthi okay inhliziyo esibuhlungu but awuzange yiko sometimes I think wakufundisa ukuthi I think namandla okusebenzisa kunjalo vele ukuthi vele expect people to criticize yes and I love ukuthi na uyithatha criticism uyichinje ikumotivate ekuthini uma umuntu sekuchotozile uyakwazi ukuthatha ngikona ukuthi hayi lento lengigqugquzela ukuthi kumele ngibele emuva ngiyesebenza enwithi ngicabanga ukuthi abantu abaningi kakhulu abakwazi ukuyamukela sometimes yabe constructive criticism sometimes kube just hate sometimes kube not everyone can afford ukuthi bemcriticize aqhubeka senza into ayenzayo so I think kuhle ngoba wona wawuthatha wakwenza ukuthi no look lele akube liphilisi elizomphilisa ukuthi uma umuntu engangenzi kahle ukuthi lama uthi ngizibheke yes maybe uqinisile into ayikhulumayo ngayo ngiyesebenza kanzima so ngathi ngisuka lapha ngaya practice following week sathi siyahlangana ndoda wathola ngisaqaleke hayi ndoda wathi hayi ukuthi wena ubuzenzisa ngabano bengifunda lapha ngathola ukuthi hayi manje seyiqalisa ukuthi yena my child
sengikwanisa ukuzuma umehluko welidi le separate ngoba ngento ngizibuza ukuthi manje ukuze umuntu efika lapho useqothela ntintinti ingoma siba manje lapha usukaze ukuthenga usuke ezecabangene ngoba into engangingela wesa amabhendi vele ngithabe ngeke so zathola ukuthi manje sengichaya irhythm mina sechaya ilidi kodwa sokushota ibass then kwasukusiba le show enyaplagwa emashopu kwathiwa kumele sichaye lapho sichaya ama-boss guitar kusho ukuthi i-boss guitar sasithatha ispeaker nje any speaker sisifake laphana sisinamathe sithatha intambo narrative radio ibe i-microphone yes sasichaya ngale bass ngeke abantu begida kakhulu yeah so kuthi kwazi kwafika ukuthi naye sachaya ibhendi lana ukuthi yaphelela khona ngale nje ngoba ngalami ngathi ngiqeda isikole ngathola sokufanele ukuthi kumele ngiye dinga umsebenzi usamela njengento so kuthi ukuthi lawo madoda ngahlukana lawo lapha ukuphuma kwami ekhaya uthi ngiyaqala ukuya eBotswana uqale eBotswana yes alright so fika lapha eBotswana lawo zamazama eBotswana ngafika ngazamazama kuthi ukuthi ngaqala ke ukuthenga amakatari vele ngikhona ngale ngisasebhotswana futhi lokuchaya lamanye amabhendi ngakujwayelela khona so iphupho vele la likuhawunta likulandela yabona inkulumo mayiphile ngamaZulu into eyenzakalayo ukuthi ngathi ngifike eBotswana bengiyela next njengomuntu yabusuke ekhaya vele usuka phela uphethe useje kusho ukuthi ngathi ngifika ngale safika sasebenza eGame Park kusho ukuthi sasifika izinyamazana and stuff kwaya kusho ukuthi ngafika lapha ngoJanuary kwathi February kwathi March April hey ngase ngisizwe uthazi kule into engiyelayo something yeshota inside mina then ngibe sengilanda umjito beyi-supervisor lapha ngiyabuza ukuthi mdala awulahloka yini endlini lapha nomsancele nje umjito uthi sancele lapha ube ngiwekhaya ngithi isancele uthi uyasenzani ngithi ndoda mfukubaza ikatali mani kwakulesi sihlahla vele phakathi mfukubaza ikatali yazi kulesi sihlahla engisikawukeleyo lapha mfukwenza ikatali ethi ikatali uyayenzani ngithi no yazi ngiyifuna lapha ngiyezwe kulento eshoda wabenikeza iplan ukuthi no wena khuluma lo mlungu uthi akuthingela ikatali then uzodonsa imali kodwa kimi electric guitar ngangayazi vele i-boss guitar yiyo engangicabanga ukuthi yiyo vele ikatali so umlungu uthe mayefika ngabe ngimlanda kahle siyamcela ukuthi umlungu yazi ngoba lesibindi hayi vele kwasokuyala ngamtshela ukuthi yazi lapho ngifuna igitara umlungu ethi igitara uyayenza ngathi no vele into zami ujidebe dano okay ngizathi mangisiye eFrancistown ngizofika ngibheke then ngibe sengibuya amafoni abesekhona kodwa abemalutshwana leso sikhathi kuthi ukuthi wabuye ishutile maye ubuya ngale wabuye shuti electric guitar and maye ngibonisa yona so kimi ngokufika ukuthi igitara ayisiyo le ukushuthi into ungenzeke zethu ingoma zingaphumi ukuthi zethu zifuna ku-box guitar hayi akula vele igitara lapha ekhona yona le yela amakatara khona ngathi ngithi okay ithenga ithi malini ebesithi 550 pula leso sikhathi mina bengihola 350 pula ngathi alright thenga right wena uzondonsela lapha ngoba risk ngathi hayi uzathatha khona lapho hayi umlungu wabe siyamphathela le combo yakhona owahlobe le combo ubuya le combo le guitar mayifika lapho vele fike ngiconnectele amayethi ngiyazi nazi into yakhala manje lezi sisijangale siyaphuma ke manje leyo kuthi ukuthi yaba ligugu kimi kwakusenza ukuthi noma ngiphume ekseni ngisemsebenzini ngiyachiya ngiyimbathisa ingubo ngandlala la nami la mamphuma ngimbathisa ingubo then mambuye eSpan ngifika ukungena nje endlini kana check ukuthi khona hayi ngiyaba right ke lapho hayi ngaloke donsa imali loke donsa imali azange ibe buhlungu ile imali yakho ngoba khona ngithenge khona nje futhi ngilapha ngase ngizimisela ukuthi noma ekhaya sengingahamba ngisengine-guitar because into lana ibisenhlizweni yami so ngaqhubeka nje ngisebenza lapha lokuthenga ama microphone ngaqalisa ke ukuvuleka ingqondo leyana ukuthi okay kusho ukuthi izinto vele ezisebenzayo yes since uyabukhulele ekhaya izinto eziningi zingabonakala so useBotswana la uthi uqala ukuchela namabhendi okay yiwapha amabhendi osebenzisana lawo lapha eBotswana kuthi ukuthi ngathi ngisuke eBotswana kweminye iminyaka leyo ngisasekhona ngahlangana ngangula
ngiphethwe isifuba ngithe mangifike eborder lapha ngathola iborder sivaliwe ngani siyadlula eMaiteng so my border sivaliwe because ukuthi sokumele ukuthi ngibuyele kumbe ngilale somewhere khona pha ngatholwa ngenye indoda eyayisponsor uAlfred Mangena okay kuthi ukuthi umuntu lwana nguye wathi kimando lathi singabantu ebona ntwele igitara kuthi ukuthi umuntu lwana wangisiza ngalala khona ngavuka ekseni ke sengiqhubeka ngohambo lwami ngisekhaya ekubuyeleni kwami kwabuya abantu engangabazi bathi bale show iband yabo babeyibiza uthiwa Ndandanda Cruise athi le show kubi bathe nata la leso sikhathi nata kuseduze la benhlala khona ngathi manje mina ngisemsebenzini la bathi kimi ndoda ukuthi semsebenzini siyakubona kodwa ke lathi siyakucela so wena khuluma le supervisor yakho sambi angikhulume lo umjita avume ngihambe la iband liyana ngingayazi vele ngazi ngijayela iband ukuthi masifika yiko sathola kulo slicer khona how sathola slicer bebe sadlala ama CDs okay thina kuyikuthi sicha live then ekufikeni kwethu laphana sacha live sitshintshana manje abantu babefunani lo slicer naye achaye live kokulo munye untombazana ocula ingoma ethi Sithibo naye wayikhona futhi abantu babefuna bachaye live kwafika isikhathi sokuthi abantu sebecela ukuthi no man chayani lan live pheni yiko ke uslicer abasibiza khona lo sisilwana bacela ukuthi sicela phela lichaye live linandise ngapha bona beloko sizacula anything uphele sizwe ngena lana chaya then mina sengiyakuba lesibindi sokuthi ya ngachaya ata no ngiyachaya no problem ngabe ngena vele isibindi lokuthi ngasithatha ngapi then umjito wayekona wale German so sengimlibela igama lakhe ngoba ngabagcina khona la wachaya ibass mina ngichaya ungana ama rhythm asho yapamnandi kwaphumila so makuphumilanga ngavalela isihleyo madoda mina ngiyemsebenzini ngahamba ngabatshela ukuthi hamna ntolakala endaweni enje uthi ukuthi oslicer abantu besuka ngale bahle baqonda la ebengikhona emsebenzela khona embalale khona ikufika bengithatha then ngasebenza kiyo ngaqala kuyafunda khona ngale ngafundiswa ngumjita owaye edlala ku Franco Lesukwane bekuthiwa ngoSamurai ngoyoma ngibambisa lead guitar ekwasa lama bass nje kudala professional manje la yeah then ngaqala ukuchacha mangisekhaya kuthi ukuthi kongathola khona lo Alfred Sibanda Ali kuthi ukuthi bebesana under indolwane yes kuthi ukuthi indolwane zisebe then uAle efika nje no ndoda labana kule gap la kufunakala umuntu la kodwa ke sifuna umuntu abantu ezizababambisa kuthi ukuthi ngahamba laphana ingqondo yami yayisile esitswaneni so lesandla bese sesigijima kakhulu sesile ngafika labana wafika ngathola kulo Dennis Nkomazana Nkomazana kulo Ali kulo Mr TK omunye ko Vincent nje amadoda abekhona kusho ukuthi sathi sifika sasingu3 kodwa kumele sibafuna ukubona nje ukuthi ikhono likhona so ngatholakala ukuthi mina mangishaya lezo sikhathi ngani siba fast okudlula itempo yendolwane wena ntu ubuyela ngalesitswaneni yes so then uTK waseyathi ukuthi no ithi mina ngibonise ke ukuthi lapha kundolwane njalo because wayisithi mayithi ithi awunjale eni ngoma yendolwane oyaziyo maku ukuthi ngumphakambe kumbe kudala ngisebenzela kuthi ukuthi mina ngangichaya ngendlela engizwa ngayo okay kanti yona ichaywa ngendlela echaywa ngayo yes la ngetempo yayo kuthi ukuthi TK wasehamba no lapha kundolwane sibamba so kuthi ukuthi lengathi ngisuka lapho ngasuka ngilento leyana ukuthi kusasa ngifuna ukubuya ngisenza ngcono okay kuthi ukuthi sa practice kuthi ukuthi amadoda lawana oTK icrew yonke kuthi ukuthi yabebuya ngayo yazi ngithanda one thing improvement zonke izinto mawuthi uyalandisa izimangandela kahle uthi ungabona into awu expect magic uyabuyela emuva uyizifundisa yes okuyinto engicabanga ukuthi into eqhadekile umuntu kunjalo isiphiwo singaba khona but as long ungasebenzeli you don't nurture it own your talent
you are good as if awulaso yes because my talent likhona ulincedisa ngokukhuthalela lelo talent ukhuthale upractice kakhulu ngoba vele awuyekele ukupractice phela kufanele ukuthi noma uzithembile ukuthi mina vele ngejubana ngiyagijima kodwa mawungavuki lawe ugijigijime nje insuku zonke kuyenza ukuthi ngemuva kwe2 years uthi uyagijima uthola ukuthi akusavuma enyaweni noma isifuba sesiba njani yabo. Would you say that contributes to equality of music? Noma ulaleli uyezwa ukuthi lana uchaya umuntu ongapracticeyo la uchaya umuntu ngoba wananzeleka kakhulu ngathi kulela iside lelizwe lethu esibuya khona ulalele intambo zethu uyezwa ukuthi no ukhona ongani kujile kulokunye so ukujiyela lokwana kwenziwa practice ukupractice uzinikeza isikhathi lento yakho nje konke kuyahamba kahle angeke vele uye so uyabuyela lapana uyazilolonga ngizilolonge kakhulu kuthi ukuthi odube basuka babuya ngabe egoli kuthi ukuthi kwasala konjalo ngapractice ke sokulabo issue asipracticeanga kuya ngapi kwabe kusiya qhamuka indaba ukuthi kule competition kobulawayo kuthiwa iChibuku Road to Fame so like ngiyayibona then competition lana ngizitshela ukuthi no man kumele ngiyengena la leso sikhathi Tshongogwe ayikabi khona vele kusho ukuthi ngaqala lapho ukucabanga ukuthi kanti kufunakalani then umuntu ndontshela ukuthi akufuneka abantu abangu8 izithupha zabantu abangu8 libhalisa ngazo kuphela then libe iteam labantu abangu8 liyasebenza akuthi ngihamba kuphela ngiqoqa abantu kuphela nganisiza ukuthi ubani uyachaya igitara ngimthatha kodwa abantu babe busy leso sikhathi kusho ukuthi senzokunye mina ngedwa ngangekho busy so ngambiza urhythmist ngoba leso sikhathi sengichaya bass usuthi nje sengichaya lead ngiyayitshaya but ibass lawo ngiyayitshaya kuthi ukuthi ibass bengingcono kule lead so ngichaya bass ngabe ngidinga urhythmist sa practice lo rhythmist ngoma ezi3 years funeka competition kade sokushota bani ulead man lo sub rhythmist no drumist mangithi kusasa nje siya practice urhythmist akakho ngithola usub man abuye la yedwa sifike practice singu2 kusasa uthi kakho la yabe busy lo lwana urhythmist yabe busy ngabe ngidinga ulead man sa practice ilead le bass singu2 udrumist ngeke udrumist la wabuya ngelinye ilanga futhi kuthi ngongela into ehlanga nayo la kodwa kangengani lokho ngithi ukuthi amadoda la kodwa akwazi ukuthi la siyafuneka thema ufika lolo suku amajida abuya sabe sihlangana kusho ukuthi angikazi ngiyecula phambi kwabantu like sengiculela iband uza comfortable only ekuchayeni ama instruments yes ngapha awukabi khona ngazama ke khona ukupractice nje ngase ngipractice ngingedwa kuthi ukuthi manje sithola amajida siqoqela ama dancers ngobukelisa ama video nje amancane ukuthi liyabo kanjani kube mnandi then ukuthi mhla osuku asiye khona mase siyafika ngale kufika ukuthi umuntu phela ufuna ikit kumele smart kobi la asithola ukuthi leso sikhathi silempahla ezifana nawo cishe ezingu4 abantu abangu4 abala kuthi ukuthi ba sayenza iplan kona abantu madoda la mawule brook elimnyama gijima elanda la mawule skip izimhlophe ozalazo babuya lazo kuthi ukuthi ku competition sathi sifika lapha safika sokuthiwa i sound check so kwathiwa iqembu elingaka check sound lapha ngobani kwathola ukuthi ikhona sifika bachinga abadala bathi ngenani ojudge bangabo obhadama thulana kithi sesithuma umfana utayelanda izinye izikiphe ezifana nayo le amaye buya lapha ngathi sathi sigibela i-stage for i-sound check satsha nje into encane sathi siphuma umdala wobhadama thulana wabuya kimi futhi wathi mfana ngwanga ngathi no Lupane wathi uleminyaka emngaka alezo sikhathi ngibe ngilabo 19 years ngathi nge 19 wathi amvumi ngathi indaba wathi hayi into yenzayo ayilingana ngalawo hayi ngabonga wasithi umusic ukona lawo ngathi hayi ngiyabonga kakhulu kusho ukuthi ke competition yami amaqembu abe ngu18 competition yaqhubeka thina sachasa singu number 11 kodwa ithemba lokuthi singabe sizawina ngimdlali ngeke vela uthi hayi for experience laba ngizoyenza so sathi singena lapha yana ingoma uqala sathi sichaya
ababukeli lalichaya ama-cover ezinye izingoma yini no uchaya yakho straight ozicompozele yona Okay. which means mina sengibhalile ingoma ikhona enye ithi timnandi ngechukela oh le enye ithi sithandwa sami enye ithi akugoboli ngeqondiswa oh yeah so sathi sichaye ukuqala ingoma ababukeli ababefuna ukuyabhema basebephuma besiyabhema umesiyazidatela amanzi sala zichayela izitulo eish kulenzeni kulise stage liyajaya abantu basukuma benzani kimi ngokufika into lana ukuthi kuthi ukuthi sisehluleka phela sathi sichaya number 2 kuthi ukuthi abantu babekhona becala sikulunguza so abaphandle ukuthi maybe nxeso kuchayela iqembu mabethola bathola sezikhala lapha abantu baqasungena labo ngangizibize ngokuthi Tshongogwe cruise Tshongogwe cruise lisicole babukeli umlimi usenza kunokuvele okumela kwenze lizaje ngani sound maybe iyabaleka lapha kodwa ke hayi umvele ingqangi phezulu usasibusisa ngemvula lisibekezelile khonapha yeah so unumber 2 wakwenza sesiphakathi laphakathi bona bana abantu babeqalisa ukungena then ubona omunye ephuma egijime siyabuya lo munye ubone number 2 oyeqala iyadayo ukuthi sesibuya then number 3 sasithi manje ngiqeda ukufaka ivocal kwambana ngisithi ngebass ngoba ngichaya ibass vele man faka ivocal ngoba mangiqeda mbheka ibass yami uyabona ojudge sebesithi ubona sebekholisa impela ukuthi abantu laba bakholisa yikho lami ngaqalisa ukuba lani yokuthi lapha kuthi uziyakhala ke la lapho ke zakhala ukuthi zathi siqeda number 3 siphuma kwakulomdala uncube uClement Magwaza uNdux Junior then babhoda ngalibabuya wafika noma ndoda lenze zona la umusic ke manje lo lami ngoqasa ukunika isibindi ukuthi futhi besizama phela la but kodwa ukuthi singabe sisondele kwabathayayo awuzithi hayi sijayile ngokuthi sijayile so kuthi ukuthi competition yathi siphela then ngoba lento yokuthi amadoda asambene yimi lo manje nje asimene kuba just sibonene ukuthi kuwina bani hayi simi kuthi ukuthi waqamba iqembu lalingu number 3 kwathi wasaqalela ku 3 okay unumber 3 abamqambayo amadoda ayechaya kakhulu echayela amadoda lami ngazibuza ukuthi iqembu lakho sengililibele because kade ungeleshonene okay unumber 2 wakhona hayi la ngokuthi babezibiza abantu but amanye amajita akona ayedlala kumdala umpofu Nkosikhona okay then bathi bese number 1 sathothi baqamba thina so lokho wangethuza impela lami ngazibuza khona le state hayi othi sibomba ukulinda sibona ukuthi bani so ngathola ukuthi Tshongogwe cruise ngathola ukuthi hayi manje lapha phela sotha sokuyizwi izinto amasiya phezulu lapha sifika kwakuwinwa 1000 user lapha so ngoba sasingazitshela ukuthi sivule iband sasithe thina siyanga ku competition kuphela sizama hayi safika lapha amajija manje sesiwinile senze njani sihle sivule iband kumbe senza njani amajija athi hayi omunye ehlethi hayi mina vela ngibhadalanga irent so indaba zeband lezi zenza ukuthi sicine singasashayani imali okay yabo nayo ora asishayane ngeimali shayani imali sitema sishayani imali lapha kusho ukuthi following week iTshongogwe cruise liyana kwavuka sokola amaband angu 3 kanjani amunye la sefuna ukuba ukuzimela la ayewina enye competition kuthi hayi koke manje lapho lami ukuzama ukwenziwa yini lo ikuthi singabantu asifani so omunye umuntu uyabecabanga ukuthi wena ma uphambili kumbe kahle ngimufanise kanje ma ungathatha imbodlela kumbe ngiyanti imbodlela iyakhanyisela manje right kungangena impukane phakathi ifika ihlale la then impukane ngaphandle la mayibheka le phakathi itshela ukuthi le phakathi idla mnandi iyakholisa kanti phakathi la iyasafa ngalithi ngalami ngiyaphuma ngiyaphandle so into eyenzakala kithi uma umuntu ebone ngani wena nguwadi senza lapha ucabanga ukuthi okay mina nami mangenza so undodala ukuthi naye ngaba semuva wami so kwaba njalo nje but asizange saxabana mina ngabona kuphela sokungama poster abantu sebethela amakatana awuzakuthenga iTshongogwe cruise uthi yathola iTshongogwe cruise so iDubai amasters yayisikhona okay ukuthintana lomdala uDube lapha ngimcela umdala azimfune ukusebenzisa umasters lo ngoba ngikaze ngimuzwe ngimzwele bona ngimzwele kuwe la uDube wathi hayi wena umfana wami since kuyime ngakubonisayo angilanga Tshongogwe masters sebenzisa ngathi hayi kulungile
likhulu iqhaza olidlalayo Dube kwalutshwana sibe le band lana umuntu ongafikiyo encomo uthi lami ngadlula ku TK Dube lapha sithi phakama njalo Dube lenhliziyo yakho enhle ongafisela abanye abantu ukuthi besalele emuva uyabancedisa kangokholo lakho sithi shout out ngesikhiwa siyabonga Dube siyabonga kuthi ukuthi ke sithe mase ngikhulumela uDube kube kufika lana into lokumele siye recorder vele ngoba ingoma sengenze zakwaya so lapha vele usuthi masters ngathi hayi njengoba sekule Tshongogwe cruise mina eyami Tshongogwe masters beautiful kuthi ukuthi ke ngapractice ngoba manje ngathi sembona igap selishota ku lead ngoba ulead man but ulead man asela ngaqala ukupractice ama lead ama-bass kwafika sokumele kuye recordwa nga record lead le bass kuthi le rhythm uzasithola producer uyasithola ngihamba nga recorda uqala kwami ungena e-studio ngangena kuthiwa house of raising sound kusho ukuthi ngumdala uJoel Maseko kodwa siwatsho ikolabo futhi ngathi siya recorda nqwalo Dube TK umdala wami tema efika ethola no umfana wami lo engimfundisileyo wajabula kakhulu lami ngajabula ukubona umuntu ongikhandileyo ngaleyo ndlela wangijabulisa impela la wangikhuthaza ukuthi yenza kanje futhi lokho eqhubeka ngothando lwakhe ngarecorda i-first album yayithi yona sekufuma umuntu under Tshongogwe masters first album sekufuma umuntu yayile ngoma ezingaki yayile ngoma ezingu-7 okay ukuthimba lakho uChina lapho awusebenzela kobani kusho laphana izinto eziningi ngangizenze ngingedwa sekufuma umuntu wathaya from lead rhythm sub-rhythm the bass konke yes then he was compose and konke nje ama lead vocals backing vocals uzibheka njalo yes but ingoma ezingu-2 kulo mfana wami ebengisuke naye vele emakhaya bathi uPrince Danisa then ngamculisa naye ingoma ezingu-2 kulelo album which means wacula 2 mina ngacula 5 yes so then bekungela live drum laphaya beku program wawungena live drum so Mr. Joe Maseko wasethi kimi no ingoma zakho lezi uma singaziprograma angeke zibe grand ngono sizameni ukuzirecorda i-drum straight angithi le drum lena ngasathi yebo wathi wozani nalo kuthi ukuthi sasesiyakhuluma lo mdala wethu lapha noma sesithile uMr. Gali may soul rest in peace ngabantu abaqandi bendlela ke senior man uMr. Gali lapha so kuthi ukuthi kufikeni kwakhe lapha umdala wami nguye wafika wathi hey uyabona mangase kuthiwa kulelinye iqembu engifuna ukusebenza lalo kungathiwa indolwana ayisekho abafana bami ngasebenza lawo i-order abalayo ukuhlonipha wayehleli nje lami ngendlela engangimhlonipha ngakhona le-order so wasirekhodela lapha kwaba ngedrum live drum same album vele yathi yaphuma siye live drum yes leyo ke yona ayithengiswanga vele I think isathengisa kumbe maybe isathengisa kuyi-$3 kungenzeka ukuthi awe-$3 esabathengisayo amanye ama-CD ukuthi sawazanga mhlawumbe sasinika abantu akwayo ngoba alilipushanga vele apha ngiyakhona no laphana into yokuthi singaqala kuphi nakuphi ulwazi belungekho kuthi ukuthi manje engathengisi njalo kuthini kuwe mina kimi ngokungafiki ukuthi ngifuna ukuthengisa kakhulu kodwa ngasithi ngifuna kube ngizama ukuya ebantwini kuthi ukuthi ngoba ukuwina kwethu labana vele kwathi kwenza ukuthi amabhawu ebekwazi kuthiwa kule band encane nje uyinileyo lapha so sasesibiziwe kwamabhawa nje kulawana sihamba sishaya Friday Saturday Sunday sasiba lama-shows senginamajita lami sengwabambisa ukuthi hayi wena yenza so omunye wangiphilisani abetshaya i-rhythm umfana wami kuthiwa uPrince Danisa yena besitshaya i-bass sengishaye lead because then bese kusiba lo mawaya mawaya ngimambambisa vele kanti umawaya uqale kuwe bese so uqale kimi
cha even ama-bass lama-rhythm ijova ubeyithanda kodwa ubengayitshayi leso sikhathi ubetshaya ingoma ezinganzi-slow leso sikhathi omoya vele lo ijova seyitshaya manje esizimngenisa emoyeni hayi ayisiyade itshaya hayi sonke impela ngayo so kufa umuntu yes okwenza wakhetha that kind of beat you understand itempo leyo wahamba ngayo lali influence yini mina bengithi mangibukele even ama-DVD kumbe mangilalela ingoma bengiyimamela imokhisi kakhulu ngiyimamela indolwane ngimamela uChesi Skuza ibithi into lana mangimamele so noma kumbe i-radical mina kimi nyabe ngibona abantu bese stage yabloki ngithatha imbisela kulwana umpikitshe ngawubona ngimncane thina abantu babemekanye kusho ukuthi labantu laba babemekanye so right indolwane yacula kakhulu izinto engangizi understand masinya urelate ngazo futhi yes ngoba kithi ngale vele bebethanda zona kakhulu so bengizwisisa kakhulu ngilami ngaze ngafisa ukuthi ezinye ngiyafisa ukuthi ibhendi le ngiyayitshayela yikho lami ngafika ngalunguza so would you say your music istyle sakho kuchova was inspired by Indolwane Super Sounds? Correct ke khona la yes so itempo okwenza ukuthi yehle ukuthi into engangizishaya zaziningi zazingafuni ukuthi ngigijime kakhulu so yabifuna ukuthi ngehlise speed then ibisiyazikhalela kahle ngoba mase ngisenza lapha nyabe ngingafuni ukujaha nyabe ngifuna ukuthi into yonke ngifisa ukuthi ngiyenze ngegitara ngiyenze ngingalintwa ukuthi sokumele ukuthi ngigijime la yebo kunjalo chaya album yokuqala ayithengisanga kahle ayithengisanga amphelanga moya luthini uhambo lutho lusiya ku album number 2 album uthi ngasuka ekhaya ngapha ekhaya ngaza lapha eGoli ngizozama umsebenzi ukuthi ekufikeni kwami ukuzama ukudinga umsebenzi la ngathi ngisanda kusebenza nyana ngathola ukuthi amajida vele bengwachiye ekhaya kodwa ngathi ukuthi madonna ngisadinga imali la ngifuna si record second album already sengicompose za practice lapho sengibatshela ukuthi madonna lapha ngisafuna ukuchaya mina sengifuna ukuqonda le lead maybe le bass lapha kodwa lina enisomele lichaye la ansafuna ukusebenza ngiwayo semfuna sisebenze sonke ukuze into le iphume ngendlela eyiyo sivumelane namajida futhi ngathi ngifika ngapha maybe 2 weeks ngakapheli ngabona nge-CD cover bese kumanje vele ngabona nge-CD cover iTshongogwe Masters sikhiphile i-album ingoma ezozwana lezi engizicomposezileyo kanjani kusho amadoda asecabanga kuba akusibizele emuva Ngwabi liyayithatha laphana wena iqembu lakho Tshongogwe Masters yes kubiza amadoda asebenzeni bese abafana bakho labo president kulo uyabafundisa amadoda lana compozani la yes li record yini kube i-date ama demo vela sirekodanga i-second album sasizipracticele kuphela endlini ziyabe zisekhanda mina ngibhala ingoma kodwa nyabe ngiyihlabela nje lisekhaya yes so uthi labe sesikobulawayo yes so vele mina bengilento lana ukuthini my album ngoba i-first album sathi siyenza ingoma siba ngu7 ngase ngilezinye ingoma ezifika 5 already ezalezikhona yes so nthema sesithi manje sengibhekana le second album ukuthi ingoma zengezeleleke so i-album lesikhuluma ngayo lethi iqiniso liyovela yes so already selilegama yona yayingatsho njalo vele leyo yayingatsho ukuthi iqiniso liyovela yona esasi okumele ukuthi iphume lesikhathi yayisithi isihlobo sengubo okay kuthi isihlobo sengubo sedlula esokuzala yebo ya kunjalo so amadoda ayirekhoda lana album ngubani obuya nomqondo ukuthatha lento ohambele ukuthi umqali wendaba lapha ngubani angazi kodwa ke so awuzangitshela wena kumbe bathi sesikurecorda lento ungathi mina ngathi sengisithi sembona ngi-CD cover sengabuza ukuthi ulibona kuphi isithi ukuthi ngayibona ku group yethu yeTshongogwe Masters ku WhatsApp so sengabuza kanti lapha kwenzakalani bengibuza umfana wami laphana uPrince waseyathi no man thina mfethu la waye upart of i-project yakho nguye vele ohlabela leso sikhathi nguye futhi oshayibhesi oyena nguye vocalist so hayi mfana mina usesayidini yakufundisa lawe asikhule
Yeah, so ehamba la abanye sebesiya recorder. Yeah, so batshintsha lead man kuphela then. So ase kanti la uhamba njani lapho untwana wathi no asingeke sikulinde mfethu because sifuna urecord isikhathi siyahamba. How? Wena uthi uyabuya nini lapha sikwazi ngathi noma lanti ngikhulumile ukuthi ngisayofuna imali. Kuze sikwazi ukurecorda kwazi bani mhlawumbe kukhona okunye okungavela. Then ngathola ukuthi no indlela sezibambile. Kuthi uthi kule gama esasilibizwe ngabantu kuwina kwethu emana. Bathu hayi lezi iziqholo zelupane bethatha igama lena. Halezi iziqholo zelupane leza kunabantu abathaka kanje eKatare Lupane kuthi lathi sasiyigroup encane isaqala ekuhlukaneni yayi Tshongogwe Masters le Tshongogwe Masters lapha so ngase ngiyatsho ku Prince Labantu awungeke uhambe kahle masokani as long as ucabanga ukuthi indlela zibe mbili amaqembu abe mabili igama leli Tshongogwe Masters lo ngamcela yes emuntwini wayiqale uMasters ngaba mazi so uTshongogwe lo ngambiza ngoba lami ngisuka khona eTshongogwe so angazi ukuthi wena yakho indaba ithi ukuthi waseyatshintsha ke wathi seyisiqholo selupane uzibiza ngokuthi isiqholo selupane leliyani saliphiwa futhi yeah so ngase ngiyathi ukuthi hayi ndoda njengoba usuthethe lezi zingu7 ingoma usasekhona emculweni manje asebuya qho so wahle wavutsha yeah so ngase ngiyathi ukuthi hayi ndoda njengoba usuthethe lezi ingoma eziwu7 wazi record thatha la lezi ezinye ziseleyo zaziyo uzi record mina don't you think ukuthi maybe sometimes umuntu akananzeleli ukuthi kuhle siwineni sisonke and maybe ulutho ma ungapha ngoba umuntu ophethe torch yini yeah but mas abantu abale problem ukuthi torch usefikile umuntu wafunda kuwo bese ecabanga ukuthi hayi yena ngoyese umastermind kunjalo mpela so then kwangani akusela imnikeze ukuthi ndoda zonke lezi ngoma ezinye ozaziyo uzihlabela kahle usuzithathe angisoze ngisazisebenzisa same year ikulapha ngabhala khona ingoma aboqiniso ethi iqiniso leyo vele album la nayo yaba le ngoma ezingu6 no zaba u7 mawuthi iqiniso leyo vela uthini ngoba phela that is a very bold statement lapana kukhona umtshelayo ukuthi iqiniso lenjani lizovela right yona ingoma ke manje yayigcile ekuthini kungenzeka like uhlukumeze omunye umuntu kwesingathi ake ngikhulume ukuthi mhlawumbe umuntu abulala umuntu ngesizathu sokuthi ufuna kumbe ifone into kanjalo kwenzeka kuthiwa igazi lomuntu liyakhuluma kwenzeke ngokuya kwesikhathi ugcine sokwazakala ukuthi wena uyazenza lezo zinto so ingoma leyo ibikhuluma ngento ezinjalo ukuthi kwesinye isikhathi noma usenza into usenza into ephuma endleleni uyabukwazi ukuthi ekugcineni vele izamfikisa kude ukuthi uzobotshwa uyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi ungakubulalisa futhi uyakwazi so kuyavela mase kwenzakala into ezinjengaleyo njalo so uqale wena ukusebenzela ku-album leyo iqiniso liyovela so sebehambile lapho abasekho isiqholo zelupane susele uyi-1 so kumele uqale phansi urebuild futhi yes shuni ngiqala phansi lapho ngasebenza senilo trust mate okay yikho lapho abuya khona utask mate shuni ngamthola la le Tone Brothers yes the practice abafika nje wathola ukuthi noma ngithi nami ngile band kodwa angilabantu ukuthi ngiyothi hayi thina sinabantu nyana ngapha kodwa ku Tone Brothers ngapha so tangeli so sasisitala phansi sakhuluma nto alright ndoda ithi ngikuchayela lead wena unjayela ibass so vele yikho lapho waqala khona ubudlelwane be Tone Brothers le Tshongogwe Masters ekuthini lawo abantu bakho base behambile awusela abantu yes labo basibona ukuthi abasuda ngolead kuphela wena usaseyiwani ngoba lesivumelano Nkosi yami ukuthi hayi asisebenzisaneni yes so ukuthi lapho yikho ngasebenza khona ngachaya ama rhythm nama sub nama lead nama vocals ama backings utrust wayebheka lapha laphana uzichayela kuwe ngaba uTshongogwe Masters yes then kunomdala Maris wachona futhi Elvis chona naye nguye futhi wayisiza kuma backing lapha mntu hayi lapha njani kanje yebo uthi usarekhoda komdala uKP ama drums adlalwa Mafios yes sayirekhoda lana kodwa nakhona lapha beungela umuntu even loyi1 okwaziyo ukuthi kulo muntu onjengami okhona
kodwa bengilokuvakatshela futhi umbalisi wami lapha uTK even kuma launch amanje bemfaka ukuthi nami ngiyobavulela stage even ngoba practice akona bengihamba vele yes so nga record ke iqiniso liyovela okwaba i-second album yathengisa njani emarket lana nayo ayithengisanga vele maybe ngathengisa ama copies maybe less than 20 but oyiphusha kodwa kumbe wena ngulona umuntu othi you are an artist, yours was into ngifuna ukupheka lento engaphakathi na kwami ukuthengisa hayi yebo bengumuntu vela kubuyi konke hayi ngikho sometimes uthola ukuthi kuyavuma in producer iyavuma lesiqole manje sizwe imisindo leyi ngilikamviki inqangi uNkulunkulu sasiphosisa la siyazama impela sisondela ku mic ukuthi lisizwe phela bathi izulu vele isibusiso kunjalo akazi ngaba into embi kodwa ku podcast abantu asimi siyayidudula kunjalo basibekezele abasithanda kakhulu ama podcast abantu hayi siyabona so khona ke ngitsho ukuthi nanzela one thing ukuthi sometimes mawungumuntu khona okuphiwayo yasoya kubalekile ukuthi kube labanye abantu abadlala enye indima lapha yes album number 2 njengoba sithi ukuthi hayi ubusungena lapha kodwa abantu abangakazi kahle ukuthi abangakazi kahle kuthi ukuthi leyo ngathi bithengwa abangani bami ukuthi hayi lo yangazi athengi yes bemfake izandla lapha so lapha ubusabeka ngogwese lapha kuthi kwafika ugwese wafika lapha ngamrekhodela i-album yakhe kuthi uTamayelo Bone lapho engadlala khona cishe amakatale wonke engomeni mhlawumbe eziwu5 then ezimbili lezi sancedisana lo honesty so after lapho waseyathi kimi no man yazi uyenza kahle man ake senze collab kuthi ukuthi siza share izingoma ucule zakho ngicule zami ezinye sizabe sihlanganela khona lapho ingoma yonke sihlabele sibabili then science album lana isithi ukubambisana ayisiyo lo zesaba amazolo hayi okay dana yayithi ukubambisana kuthi ukuthi kuyenzeni kwethu sayenza kodwa ke ayisaphumanga ngendlela mina engangifisa ngayo kukhona lapho kwakusilela khona engangisiza ukuthi kade kumele ukuthi ngakulungiswe la kodwa ke yona yayisigijiwe siphumile then kwangangihluphi kakhulu lokhana kusho ukuthi ngacela idatha kuphela ukuthi hayi no kuzenzeka nami ngelinye ilanga mhlawumbe ngithole la kule studio khona ngiziremaster lezi ngizazenza kahle hayi then ngagcina idatha kusho ukuthi umsister Gwesi wathatha lena ingoma hamba layo ekhaya seyifaka emsakazweni injalo emsakazweni bafika bathi i-substandard so abangeke bakwazi ukuyidlala lapha kulezi zinto ezishotayo so wabuya ke kimi wafika wathi ukuthi sasa singani kusho ukuthi ngathi wayesengisusela amanqe sise studio lapho ekuthina no wena i-right lento leyo wena mfana ngoba ngincane wathi hayi i-right mina ngasi no yashuta lapha wathi no i-right lento njalo so ke nami ngase ngiyathula ke uthe kuyeni wakwabuya sezokuthi hayi ndoda angixolise manje lapha angisakhuluma kahle ngoba lobuntu lawananzelela ukuthi angisakhuluma kahle lapha ingoma le vele sengizwile lami wrong kodwa ke lami sengizwe ngandlebenye ukuthi usuhambe wayilungisa ngoba lami ngase ngilokwisikotokoto kwami khona lapha usuhambe wayilungisa lapha awuzwise manje osukwenzile ngathi hayi no sengikwenzile angikabi sure ngakho lami ukuthi ku right so ambona ukuthi kungabe ku right ukuthi ngikuzwise kusho ukuthi ngizokukhipha lami sensiza ukuthi ngizwakala ke manje kuthi ukuthi yabi isifi njalo i-album lama vela ngisazange ngaba lendaba ngayichinja njalo awuyirelease no usasela idatha yakho ikho kumele ukusizwise phela lababukile emakhaya uthi sike sizwe so abanyaziyo bayizwa ukuthi
bezwela kumdala ugwese lapha Okay. but esayidini lamanye Ayizange, ngizazangayithengisa yeah. then ngapractice ke lapho kusho ukuthi kolapho engapractice khona uzinyathela amathole kodwa uzinyathela amathole yona ingoma ethi zinyathela amathole ibingekho kusho ukuthi i-album ethi zinyathela amathole yayimelwe injula buchopho injula buchopho indala hayibo kanjani right injula buchopho ngapractice zonke ingoma ezikuzinyathela amathole laphana zile injula buchopho i-album kuyinjula buchopho vele kufanele ngirecord yona kuthi kwathi ngelast minute ngananzelela ukuthi mina lokuthi mangisenza i-album ngiyalalela ingoma ngizwe ukuthi ziyahambisana yini especially in terms of amandla azo lokuthi aziphikisane azikhuluma into ephikisanayo kuyenza ukuthi i-album ungafaka ingoma ezinye uthole enye isiphikisana le enye mhlawumbe umuntu adethandele le ibisifika iphikisa lokho ukukhulume ngalo uyakwanisa umuntu engasathandi zonke kumbe i-album injula buchopho indala injula buchopho indala so yeah yona ngajikisa sengise studio kusho ukuthi sarecord uKP uzinyathela amathole ngajikisa sengikhonta hayi man lamavuka la safaki lapha kusho ukuthi ngase ngiyathi hayi asirecordele ingoma ezingu6 ye7 le yebibambe album hayi sathani ngicabanga kahle ngase ngisiya compose amanye ama-guitar na compose enye ingoma yona le yothi zinyathela amathole ngangihlabela ngesitshewa ekugcineni la usitshewa siyavumana isitshewa kancane nje usithathela kuthi ukuthi ngangasebenza lomunye indoda waye kuye eMalawi okay so kwaba lokuyi 1 2 3 nganguzwe ukukhuluma so ngikubuza ukuthi lokuthi hlabusa nje yes so kwakungichaza nje ngoba even kwayo iqiniso liyovela ile sitshewa phakathi qala ngesitshewa vele then uzinyathela amathole lokuzwe even le chanting lapha ngoba no chanta ezingomeni zakho ngesitshewa kulokushanta utrust mat kumbe ubullet shoko yeah ubullet lokumuzwa isitshaye ngesinambia sakhe yes yeah so ikuyatshintsha unjula buchopho ngayithola ingalingani la lezi ezikuzinyathela amathole wabuyikhipha ngabe ngiyikhipha because ngamfisa ukuthi ma kuthiwa injula buchopho i-album yonke ibe injula buchopho ukuthi noma umuntu emamele eyinye ingoma kodwa engasiyona le ngizivele injula buchopho zonke umuntu ezothi ha lezi ivele injula buchopho yes engangingakwenza futhi ukuthi noma ngingela ngoma engicula nisithi injula buchopho kodwa i-album yayizabizwa injula buchopho vele yes so ngiya understand ukuthi naye ufunda umsebenzi wakho ku-album into yakhona yonke ihambisane yes ukuthi this album ikhuluma ngezinto zempilo or this album ikhuluma ngalokho kuthizeni uhambisana yes yeah so ekurekhodeni uzinyathela amathole laphana kwaba lezi inkinga ezinenge engahlangana nazo nje ekuphileni anti singabantu siyaphila then layo yagcina ngaphuma kahle e-studio kuthi ngicela senze ukuthi no mfowethu uhlulwa yini ukuthi ziphume e-studio leso sikhathi lamse ngiqala ukwisikotokoto kwami kodwa bengingakabi sezingeni lokuthi sengarecord mase isikotokoto uzalahla abavukeli kade sengilo kwi-studio kwami okuncane umqondo we-studio ubuyaphi ngoba wona udlala ama-instrument yini ekuthi ukuthi awothi ngizivulele mesami studio umqondo we-studio wabuya lapha ekuthini bengisemsebenzini kusho ukuthi bengisenza i-decking so umjito bengisebenza lapha layo bencengancenga eKatalini lapha afonelwe umuntu lapha ethi ndoda ngithengisa igitara i-Ibanez ngithengelwe ngumlungu uthe mina ngithanda umusic then wandingela igitara manje angikwazi ukuyitshaya ngicabanga ukuyidayisa yabo umjito umlungwini wathi uthatha music akadla ngibona so umjito ntana umuntu ongafuna igitara ngungwabi nami amjita ngikhulume la eta nawo ngise deep studio ungafika endaweni nje then ngidlule kuwe umjita lona ngamthola sound card encane nje i1 channel le guitar le combo nje kwizinto okuncane kona lokho kusho ukuthi ngakuthenga khona ngathi ngifika endlini yasemboni no le sound card le kusho ukuthi la mangazenzela ungama demo kwami then mangise studio injongo yami ngongasokurekhodela abantu okay kwakuyi ukuthi ngibe ngisenza ama demo wami kodwa mase ngisiya studio esi right esikhulu esi professional then kube ukuthi into yami vele sengiyiqalele endlini sengiyazi lapha yenza so yeah so
uzinyathela amatolo ngapractice njalo endlini sa practice sayipasa then sathi capture komdlalo KB yaba right but manje kumixeni manje kathesi yangaphumi the way engangifika ngoba lapha i-album ayipractice ukudlula wonke ama-album wonke nje lawa manje ngopractice but not njengaleya lana ngipractice isikhathi eside kakhulu lamajite benginawo trust lo nqobizitha lapho ngase ngithola unqobizitha ngwenya sa practice vele sizimisele yehlule ama mixing akhona ngabi kahle okwacina sokusenza ukuthi ngicela ngisithi no ingoma le isi right kuphela senzele ukuthi umonakalo ungabi mkhulu okay so ngikhuluma lamanje yona leyo album idatha lalo ngilayo so ngizimisele futhi ngoba sengiyimixile mina wena yes wayizwa ukuthi no man manje sengiyizwile ukuthi hayi manje sezingene engilifuna so isazophuma ukuthi manje ngizaqala ngokukhipha yona sengiyenze kuhle because vele la online angifaka okay because yamphatha kabi so sithe sabhekana lo album vela izangibe mnandi abantu bona basithi right but kodwa kulezi izinto ezithi my color so ngiyabenzisa ubuhlungu ngiyathi uthi bese upractice okungaka amadoda imphathanga kahle then kwaze okunye ukwenzakalayo sabe ngizowathi ngithi sasilo Elvis Chuma kwenzakala ukuthi uyasichiya emhlabeni lapho ke inhliziyo yababuhlungu kakhulu kwase kuyafika ukuthi ke manje angisaculi ngokushona kwa Elvis because kwangihlukumeza umuntu besihlala ejaradeni mam practice akwanza ukumbiza mdala mamela lapho ukuthi ngenzani achuko lapha so ekuthoneni kwakhe lokana kwangilimaza impela kakhulu angaze ngazitshela ukuthi no manje hayi ukucula sengiyeka manje then kusho ukuthi lapha bese kuvele bese kumanje then ngo 2019 lapha sekwenzakala lokho ya 2020 nganga record ngazihlalela futhi nganga practice ngidile ngeCovid 2021 then kwakufika lezi nkulumo abantu sebefuna kanti ndoda vele azwapontsha ndoda inkulumo lezi zazicina kulesi sikhathi ngazitshayela nje endlini and sengikwanisa ukurecord kuyinto okuzwakala impela engingakudlalela abantu and abantu sebebuya nje kimi kanjalo then kuyafika into lana ukuthini bengilokuthanda ukumamela kakhulu umdala wami uGambule lapha then sebesixoxa nje ngoba kufika ukuthi ndoda asike senze ingoma man shamthoda yazimdala bese mphumile man kulezi zinto vele kodwa ke anyway ngibuye ke siyenza lapha ngangisengibuya kuphela ngizoyenza ukuthi kufikeni lapha sayenza ingoma ethi yona ziyesaba amazolo zisaba amazolo sayenza nje endlini kwami khona lapha engikhona then sa capture i-drum ko KB ngabuyela ngaye mixer hayi ngamaster then ingoma yaphuma then abantu bazokhala ukuthi hayi ingoma right kakhulu sibile then ngizolapha la litshintsha ngempela la uvocal yes lo shakes mahlawathi lapha then ingofika khona abantu beqasa ukungiguquza ukuthi hayi ndoda keeper man sibe ngathi no man vele uthando kahle uthando lo music uthi ngicule angiselalo abantu beta no bangigquzela then ukuqala ke khona lapho 2021 ukupractice uhlaka lomncwabo futhi uhlaka lomncwabo angasohlaka lomncwabo kwase ukwenza ukuthi wathi ngiyathatha injula buchopho ngiyifake la practice then umnyaka onke mbona usiyaphela ngathi ansayikhiphi le ngoma le kobe kusiyenzakala ukuthi ngabe ngifikile ngibona ukuthi othi ngikhipha ingoma eyodwa single track ngiyidedele ukuze abantu bebekwazi ukuthi sengikhona sengibuyile amakatara engangiwapracticele injula buchopho ngabe ngikhipha futhi injula buchopho ngilahlela le compose enye ingoma ethi umuzi wexhego suchiyane injula buchopho sengikhipha ama vocal enjula buchopho ngabeka le ngathatha ingoma entsha ethi umuzi wexhego ngawufaka phezu kwama instruments awenjula buchopho lokhu fithi igolide injula buchopho lokho ngiyifaka then mangikhipha abantu thaba kakhulu abantu bajabula impela bangiququze ukuthi no umsebenzi muhle ingoma idli then kwathi kwanika amandla ukuthi hayi manje lapha sokumele ngiqinise isandla ke manje ngapractice futhi injula buchopho ngayibisela ngadinga amanye ama instrument amatsha sachaya zakhala sithize siya record lapha ngezwe ngasangijabulisi ngabe ngikhipha futhi injula buchopho mbeke side ngikuya compose futhi uhlaka lomncwabo
then yaba khona pha ya trend ingoma hlaka lomncwabo abantu bayithanda bayijabulela sebekwazi ukuthi nasi Tshongogwe isikho yeah so then into lokana kwangikhuthaza then ngicela nami sengiqalisa ungani ngiba lothando nyana noma lungazange lufike nje asokuqala into belunjani kodwa la ngagqugquzeleka lapha then kuthe mase kusiyafika ke last year sa practice namadoda still sa practice amadoda acenze complain uthi hayi kade ingoma leyo wena uyithiyelana ngoba nakhona bengifuna ukuyithinjwa la buchopho last year ikhona ingoma ebengifisa ukuyifaka laphana ithi inkani zababili ngabala lokuyibudgetile la lo ngiyibekile kungenzeka lapha inkani zababili ngenzeka lo mnyaka masingaba lenhlanhla sizithola inkani zababili yeah so bekumele ukuthi kube yiyo vele ngayidedela last year but amajita athi hayi njula buchopho ndoda kungenzeka ngaqinisa ithethwe ngabanye mhlawumbe abantu yakwazi ukuthi sikhuluma ulimo olu1 vele then ukuthi hayi asifakeni ke into ngiyomcale futhi umuntu ngeke kumenzele umuntu ngoba naye yabona wabuza ulamandla kakhulu so injula buchopho yeah lapha nokuzumbokotha lapha bese ngisebenza into yonke nje ingolilo yeah futhi injula buchopho wajula futhi la sesintwini kwasebenza isintu kakhulu ulime inspire lapha into enzakalayo ukuthi ekhaya uma sikhuluma vele isintu sijulile so noma nje ngikhuluma ngisekhaya manje nje sisabuya ngapha eGoli sesihlangana labanye sesihlangana izinto kodwa ke ekhaya vele ukukhuleni isindebele oyithethe ekhaya kumbe uyibone kwezinye indawo kufana lento njengezaka izitsho yebo esikolo besizifunda kodwa into bengizazi futhi ekhaya mangikhuluma lo umkhulu engihlala ngabe mhlawumbe ngesaka kumbe ngesitsho nje into lenzo hamba ngihlala la ngithole emabhukwini amanye okay ngizithulele so ngathi ngicabanga ukuthi injula buchopho ngicabanga ukuthi ke manje ukuthi usokuyisikhathi sokuthi ke kangijule ngisebenzise ubuchule ngithi ungcwethi esindebeleni izaga izitsho ngizihlanganise ngihlobise ngazo yikho ngakwenza konke uyananzelela ukuthi wona osuka authentic osiba nguwe yeah yikho ungananzelela the way yaphuma ngkhona inamandla ngoba you being authentic yeah wawusebenza ubunguwe bakho khona ngangifisa amandla okuba nguwe yes ngiyayithola lapho ngangifisa ukuthi ngabe iyadlula lapho kodwa ke akusayenzeka futhi la khona la ngendlela engangifisa ukuthi mhlawumbe ngakwenzeka ngayo wasolani lapha okwenzakalayo ukuthi ngathi sokumele ukuthi ngifaka ama vocal ngangisiba lokungezwa kahle uma kumele ngifake ivocal emzimbeni yeah ngikule nyana mavele ama days kumele ngifake ngama vocal then ngisakhula into enkulu phela ubona ubupheka into enkulu so ngiyekele angihlala ngizwe hayi manje sengingcono practice ngizwe ukuthi ku right manje ngiyathi ku microphone kuyala inzisa ubuhlungu liyana la i-album then okunye ke kwamphatha kabi kakhulu ukuthi ngedesa ilontsha ngayo yiko la besalahlekela khona abafowethu laphana abensimbi zejwa so lokhana kwahle kwangenza ukuthi ngibe off ku-album naleyana ngasabi lothando lokuthi kumbe ngiyimakethe njani kumbe ngenzeni sokuyikuyenza nje kodwa inhliziyo yayingasekho la kulabantu yini kuhlandla leze marketing engathi usebenzisana nabo abakuphathele marketing yakho ku marketing ngathi ngiyazibonela nje ku management kulomdala uMr Nkosikhona Masombuka uyazamazama naye ukuthi but kuyabe kukhona lathi siyabe sibona lapha ngathi siyasilela manje kodwa ukuthi lathi sisilela siyabe singakuboni ngoba mawusenkundleni sithi eBoren angibeke mhlawumbe lula because mangajula esindebeleni omunye ngasale ngazwanga eBoren ongaphandle mayibona phakathi uthi hayi kuyimi lapha bengiyachave lebengiyahlohla
kube kanti wena kompana ibhora libuye kuwe straight uyakhahlela ukhuthe uzuzibona isikhwama sesangemuva lezi ukhuthe ibhora so phandle dawo yabona le iyadlala le yabo so abaphandle yibo ababona ngcono kulathe siphakathi so thina ngoba sithi hayi siyazama sibili kanti asenzile ukuthi ukhona omunye umuntu ongabuye efike ethi hayi madoda lapha yenzani so yiko la esilela khona. Okay, so wena ngokubona kwakho ucabanga ukuthi the way it is, because mina ngathi kuwe in terms of quality of music it's 10 out of 10. Ucabanga ukuthi kusilela ngapi? Okusilela khona esayidini lethu sisilela ku marketing. Sibe ngathi okunye sokusilela mhlawumbe ikungakananzelelwa ngabantu ngoba kumaketha kwezinkathi kwenza ukuthi umuntu ahlale emaketha kumbe uyapromoter wenzani every weekend promote ehambe estaradini amalokitshi wonke kodwa egcineni abantu bengabile indaba la kuyenzeka lokho kwezo kusithi omunye umuntu even ezihlalele endlini yakhe yenza ingoma one single track ya relax nje yatha ingoma ihambe abantu bayithanda ingoma ethi yona uJobe ikuyipapa uhlaka lomncwaba ngithi yes elandelwa injula buchopho yes kule ngoma laphana uJobe ngokwakhe ungumuntu okukhuthaza kakhulu ukubekezela ekwalinganisa ngoJobe yes uJobe bekezela kunzima kunjani ilwela impilo yakhe elingeka nabantu abana wazifanisa lo Jobe futhi kwenzakalani ukuthi uJobe nawo mase silanda injula buchopho so you almost opposite kaJobe kuthini awusafuni lutho into engani ziyakuhlukumeza nje wona usafuna into ezikuphazamisayo so zifunela into uzibhekela abantu abakho usafuni lutho impela ekuphambanisayo engani uya give up ngapho uhamba njani lapha ngizafanisa nje ngento encane futhi lakho angisoze ngijule ngizenza kube simple kufana nokuthi kukanje sihleli la ngithi ngidala thatha lento le umbekele yona lapha then uyithatha uyibeke lapha ngithi ithatha imbekele yona la asidlala lapha si serious uyithatha uyibeke lapha awuthi umuntu uyahlala phansi ngithathela yona umbekele la so usuka lapha nawe uhlukumezeke okay and so ayisikuthi ngangihlukumezekile kodwa ke ngiyabe ngisitsho ukuthi kwesinye isikhathi kulezinye izinto ezingabe zikuhlukumeza kumbe izimpi nje uthola ukuthi kukhona ukuthi uyathi kusasa uzothiwa ngubani osenze lokho Tshongogwe osenze lokho leso sikhathi wena wenzanga lokho ngubani zonke izinto zibhekane nawe uthola ukuthi wena suyisitha uyakwanisa ukuba isitha somuntu kwesikhathi wena ungakwazi vele ukuthi uyisitha uthola ukuthi uyisitha ngiyakuzona so injula ubuchopho ikhuluma ngezigaba ezinjalo ekuthini kwesinye isikhathi mawusubonile ukuthi hey phela lapha kusela lapha enyabeka khona unyawo la zikhiphe bona phana wena uzimele laphana makuthi kudinge ukuthi uxolisa noma ungenzanga lutho for peace sake yes injula buchopho ichoko lokho ukuthi hayi into ezingangibhadali hayi vele ezingakubhadali futhi mawubona ukuthi kudinga ukuthi uchaye inqindi ubusubheka ukuthi akula nzuzo phela lapha engilwa khona ngensuku zamanje umuntu kumele alwe lempumelelo yakhe alwe lekusasa ukuze konke kuhambe kahle imuli zikhona abazali bakhona yonke into silayo kufanele ngase ayibhekela ukuthi kusasa balani into umuntu ngiyakuzwa yaxoya impela lapha nokusithi lina because uthola abantu sometimes bezibandakanye ngezinye izinto ezingela msebenzi into emoji isikhathi into ezingela msebenzi so kufanele ukuthi manje ngiziqhenye ukuthi mina ngesibhakela ngiyakubulala then ngitholani ngesibhakela sakhona leso uzachaya kuwe so kufanele ukuthi mina ngiyathi kwesinkathi ngisenza ulutho ngilwenzela uthola uthile ngipractice ingoma ukuthi kusasa iphume ibe lento eyenzayo ngayo so ukhona umuntu oyajima ejimela ukuthi ufuna abantu bambone ukuthi ngiqinile uma ngifika emashop so ngifika ngisithi ngifuna ukuthi abafana bangisabe then umbuzo ukuthi utholani mase bekusabile akulanto oyitholileyo uyasuka futhi uphinde uphenduke ngaba abafana basale beqhubeka ngempilo so akusebenzi lokhana into ongayenza ukuthi wena ubheke ukuthi khathi lapha ngithola ini ivalue vele mawusilwa lwela imali mawuhlakaniphile thanda imali yinto nje kumele uyenze
ngizama ukubonisa abantu ukuthi madoda asingaziqhenyini singazicatshini into ezingela msebenzi kufanele manje kufanele ukuthi uyabona ukuthi lapha kumele kangilwe lapha kawuye kulwa emsebenzini usebenzise amandla akho lawo ufuna ukusebenzisa usilwa asebenzise emsebenzini uyenza imali abantwana bayadla ayikwenza into ezingela msebenzi kunjalo wajula wabangizima kakhulu kuziye equmbombo laphana uyathetha impela ukuthi hayi ucela isikhathi uNkulunkulu lapha uziye equmbombo hesh ithuba ya lapho mangathi masiya kuziye equmbombo uziye equmbombo ijula kakhulu ekuthini ngiyangizwa amadoda belenkulumo ukuthi windoda wena kwesikhathi usiza ubuhlungu phela ukuthi kwesikhathi inyembezi zingehla so uzoyithi ndoda ungakhala la indoda ayikhali man but indoda umuntu inyama leyi ungayithi legazi nayo so kumele ukhale bani ayisiki ukuthi uligwala phela mawukhala mawusehlisa inyembezi kodwa ukukhala kwehlisa inyembezi kuyathoba inhliziyo ududuze uyabona ma yokufuthelana so ungakhali ungatshela umuntu uthule kuphela kungenzeka ukuthi kwesikhathi ucine ubulela umuntu because uthule kwesikhathi ucine kufe wena uyakwanisa ukucina depression umuntu yenze uzivophele into ezikanjani but manje ngathi simangeza ukuthi lapha lenkinga la ngiyakuya kwabesha intakazi lapha le problem lapha kunje then kungena kuyakwazi la ukuthi umbonise ukuthi hayi ndoda wena yenza so la ukuze sithole ukuthi ukudlula lapha kwesikhathi ngiyangizwe uzothi awubani bani ngale sezibophele kuthiwa unamfana kumbe umbambe kumbe sephuma endleleni umuntu bese siyazibophela because uvalele ubuhlungu phakathi kungena ukuthi ngiyabona abanye abantu ukuthi amadoda ayesaba mhlawumbe ukuhlekwa ukuthi mangatshela ubani uzahleka indaba zami but then kubalekile ukuthi utshela abantu nje madoda azilaba nenkinga kanje mfowethu ngenza njani phela lapha sokule nto enje omunye uzobele plan ndoda njengoba sokanje kumbe umfazi mchiye ndoda umfazi uzathola umunye abafazi baningi awukazi babone wena la uzothi kodwa abaningi man yabo kungana usuphume kwenye indawo so ibale lithi indoda ayikhali li right ma umuntu ekuqinisa kodwa kulezinye izimo lapho ungamelanga lisebenze khona ngoba kuyabe sokungangale kwakho so ujuse now sibuyele I wish abantu labangayizwa le album behambe bechika lapha na ku YouTube Tshongogwe Masters injilo buchopho ziyalandelana nje ama track akhona abo lava ledlozi ingoma ezinhle kakhulu eziyakayo ingoma futhi ezikhuthaza lesintu lapha na ujule kakhulu umfana Lupane umfana obelethu 41 alekele mnikeze nendlebe abantu bakithi ngoba kunzima lapha na kuhanjwe kakhulu right siyabona ngemuva lapha endaweni zokuxhumana sikubona le nduna kakhulu ubaba Martin Sibande lapha sizitshela ukuthi maybe kule collaboration ephekwayo okukhona into thizeni enziwayo siqhubele silindile kodwa singaboni iproject ephuma okay ubaba Martin ngihamba ngamcela I think ngabhala online phela ngamtheka ngaba lesicelo wamenza ukuthi i-public letter ukuthi wonke umuntu abone lokuthi uzophendula all right inhlanhla isicelo sami wasamukela isicelo sasithini lesicelo sokuthi nje ngiyafisa ukwenza laye ingoma eyodwa okay nje eyodwa noma ngafaka even noma ngafika ethi awuzweke ngeke kuphela ayike khonkana ukuthi ube khona ku project kunganjabulisa kuyisifiso nje then wavuma hayi utheme ekuvumeni kwakhe ngase ngiyamcela ukuthi ke sengiyacela mdala ukuthi izofika kimi ngapha la e-studio la ngisebenza khona amdala wami wabuya sahlala phansi hayi siyaqala ke ukuthi hayi into lana kayenziwe nje kube vumile kwabantu sayipractice ingoma side-record yayithini ingoma ingoma yona asange siyinikeze igama ngenhloso ukuthi kusasekhona okwakumele ukuthi sikwenze leso sikhathi sahlala sangatshela abantu ukuthi ingoma isiphekiwe kodwa yona siphekiwe abantu sabathembisa ukuthi yona ingoma silokho siphekiwe but
ukuthi izaphuma nini kwakumele ukuthi ngangayikhipha before injula buchopho kodwa kwaba lento yokuthi angingayikhiphi ngacabanga ukuthi ithi ngifake kunjula buchopho ngaphinda ngicabanga ukuthi no kungenzeka futhi ingoma leyo ifike ikhulele injula buchopho abantu baqini bemamela yona kube kanti injula buchopho ilamandla okudlula yona kumbe kwesikhathi yona ingabi lamandla abantu bayizonde beqinise bezonde injula buchopho futhi bengazwanga ukuqukethwe injula buchopho so ngicina ngiyibeka futhi namanje ngikhuluma nje ngiyigodlile ikhona hayi ukuthi ukhona okukhona kodwa ingoma ikhona ungenzeka lo mnyaka sinjani kungenzeka siyithole siyacelela nje sizwe sonke nje sonkana ukuthi hayi besifisa ukuthi lo nyaka sike sizwe ukuthi la sebenza phezukwayo so ngibone nje abanye bethi hayi ingoma uthi hayi babedlala ngathi ayisaphekwa ingoma yaphekwa impela sashaya ama-guitars kwaba mnandi ikhona kodwa kukhona engisayigcinele khona nje ngisacabanga ukuthi kanti ngiyenze hayi noma inzwisa phela sengicelela nje just i-30 seconds inzwisa kungenzeka so ngenzeka uhlalela igolide elinzima kakhulu maybe kobo July so hayi ugathana kakhulu sizavota ufunani ukuthi thina singama-podcast abantu laphana nabukele ngale uze siyikhiphe leyo album ufunani ufuna ukubonana sitshele ukuthi wena ufuna ukubonana ngifuna ukulibona selifikile esigodlweni ngale mhlawumbe singakhuluma ngcono so bayamukela njani abantu i-album injula buchopho were you happy with how bayireceive ngakhona abantu wena ucabanga ukuthi kukhona okusilelayo ngomculo abantu i-feedback ebantwini ithini abantu baye-happy kakhulu unganguthi noma mina ngingasekho lapho mina ngisekho lapha indlela yambhatha ngakhona kodwa abantu bakhona still lokho benigqugquzela ukuthi no man ingoma leyi ilamandla so abantu injula buchopho bayithande kakhulu kodwa-ke kuba lamanye ama-message abe sefika nje kithi ukuthi no ingoma zi-right sibili ziyakhala kodwa-ke zislow azigideki ziyalalisa emcimbini into ezikanjana so mina akumphathi kabi umuntu kuya kumbono wakhe kodwa kumele abe sesiyakuzwa into ekhulunywa laphana abe siyakuzwa iziginqe ezikhala labantu zikhala njani kulezinye izinto othi ma uchaya igitara ezingekuvumela ukuthi ugijime ungagijima yaqinisa uchaya into engazwakaliyo uqinisa uminyanisile even lo ukukhuluma ukucula konke uyathi sacula ungafanele ukuthi ugijime ezingoma vela zifuna ukugijima so abantu bafuna ukuthi ingoma zonke abazimamelayo esilongu bengamandebele bafuna zigijime. I would say to you mfowethu i-identity ibalulekile yiko nithe okwenze injula buchopho yaba namandla khona ukwana ukuthi uthe uyazikhumbula ukuthi no ubuyelile wena ekhaya wathi thina sikhule kukhulunywa so ulimi lujula kaso wasebenzisa ubunguwe bakho unanzelela ukuthi authenticity hiyo eza kwenza ube relevant ngoba yibu original whereas ma uyikopa into ayigcineki because kumele ubuhle umdinga lo muntu omkopayo ubone ukuthi umuntu wenyimkopayo ungapi usiyenzeni kwenza ukuthi ukope kodwa ma usenza into enguwe awukopi into ezibuyela yodwa njengakhona ukuyiphola ubona uvisiona udweba leyo band awuyidweba ibunguwe baba and unanzelela ukuthi I would say to you ulama fans akho that are very loyal to you kunabantu ukukhuluma ukuthi laba bathanda abantu abantsho ukuthi ingoma and irhumba vele ikabili ekuthini zikhona vele maybe bazibiza bethi bubblegum omele sijive sisitake sikholisa they serve that purpose zitrend what is isikhathi sikholisa kube le ngoma ezika 3000 ye 3000 ingoma zama-century ingoma zama-Grammy ingoma ezokuthi lamanje wena lo dembu uyamchaya emoteni oJohn Chibadu uyabachaya emoteni kwenziwa ukuthi balezi ingoma thizeni abakwazi ukuthi lezi ngezomuntu ukuthi amamele ingoma yakho uyayifaka wena uzuyefika eborder lokhu uyidlala injula buchopho leyo vele injula buchopho kumele ngigijime ngoba kumele ngiyizwe kahle so ingagijima ngeke ngisayizwa so in as much as we appreciate ama opinions abantu abanjalo wena uyi-producer you are a creative into usungayenza usungadiversify ekuthini
ube khona ama projects amanye we ukhuluma lawo yes bona abafana bonabo ngikubonile ukuthi kunyawo lolofana Latina ngicabanga ukuthi ngezinye izinto ezithe akukuthi ngike ngithi kancane ngibabise kancane angithi Yeah. which means it's not a wrong thing Yeah. but mina ngikuthezela ukuthi ungatshintshi ukuba nguwe bakho yes and unanzelela ukuthi into engasobhabhli vela isoze trend njengale bubble gum Yes. because le kumele igcwale yonke indawo Yeah. le ilabantu bayo and iba relevant even 10 years 20 years 30 years to come yes ingoma ungathi sokubhalwa ngayo lemlando Yes. thizeni oyingoma ecine sinqamula isiwina iGrammy Award Yes. yobe nje loqaleni lapha Yes. so would you say that is what influenced you ukuthi ugcine ususenza uLatina? Yeah ikho kwagcina sokusenza ukuthi kangikhanda uLatina ngoba kwakufika ama message athi abantu abamamela umusic manje ngama 2000 so lezi slow ngeza makhehla and abasathenga umusic into ezikanjalo nje then kube sokufika lento leyani ekuthini wena uchaje ngeshona wena so then khonkana abantu bakithi uyabona into mayisithi ngale Yes. angeke ngikhulume kakhulu kukhona So, abanye nje abanye uthole into eshoneni you understand bahle inhliziyo zawo zihle zisonde wena Wena self, straight noma yeah. ungakibo umuntu ehleka uzonde ngokuthi waye so nganithiwa wena uthethe into yonke yangalo wayilethanga kanti ezinye izinto babe omunye utshela indoda zwana cha ugijime lapho mina kamphiwanga lokho vele awukwaniza so kwaniza lokho engikwenzayo so ngase ngithi okay vele emuva le ku album yokuqala usekufuma umuntu zikhona ingoma ezazigijima nje Latina then ngase ngithi ithi ngeke ngithathe nje staff sonsiyana ke ngibuye futhi lapho obuya ku Latina yabona lapha uzosebenza lo mdala unkomo lapha uphike inkomo yes kusuka sokuhamba njani lapha umdala unkomo lapha kusho ukuthi wambiza wathi wangibuza ukuthi ihambe njani nje lapho cha since sasilonja amtshothe ngibe lenkinga mani ekuthini kusuke walahleka abafowethu ngelangeni lontshe ngalo so ngihlenga phelelwa lothando ialbum asayilontsanga kahle wasusimanje ufuna ukwenza ngathi hayi mina sengikucela kuphela ngilesicelo sokuthi mhlawumbe imali lingabe lingamfaka kuma shows okay ukuthi nami mina siyaziveza khona lapho kuma shows ngoba ngisemncane vele wasesithi hayi alright ku right but manje sikufuna ukuthi ngawe uyayenza something enye encane ozathi mawusu uyayiphosela ebantwini ngale noma ukushow kodwa kuyikuthi abantu balande something yikho kwenza ukuthi ngicine siyakhanda uLatina samkhanda sesonke umdala wasiza futhi lapha ukuthi ayishoot futhi le video yakhangiswa so yeah indlela sasebenza so given a chance to ask abantu ngaphandle lapha ukuthi wena unganga ngapha ngobuzayo yini maybe ungapartner kwakho ungafuna ukuba kwazi engafisa ukukwazi kakhulu indlela abantu abasupporta ngayo ukuthi kanti lapho mabe supporta badinga banjani futhi bafuna ukusupporta umsebenzi onjani ngoba kwesinye isikhathi uyabuza ukuthi dalo ithi ngijule mhlawumbe bazezwa lokho engikwenzileyo then kudlule lo moya konke lokho imisebenzi emihle vele iyashabalala ngobunene so umbuzo wami lapha ekuthini abantu imisebenzi emihle bazayinaka nini kanti njengoba vele siyisizwe siwana noma umuntu ebonele komakhelwane okunye kodwa kusebenzise kuyinto enhle kawonanga kajontshanga manje engiwakini umesekeni singamandebele siyisizwe siwana kufanele ukuthi siyancedisana ungakhethi ukuthi lo siwathutha wayakha lapha lo siwayakha lapha mase ngabantwana bomuntu munye singabantwana bomuntu munye kufanele ukuthi kathe simawe sikungenzeke egoli kona la ukuthi abantu basegoli kodwa omunye sechoni lanti silokuhlangana kuchawa izimali ngezwana kungena siyabe sitshengisa ukuthi ngabantu wana le kuyesekena abaculi abantu bakithi abafunde ukukwenza lokho ukuthi no lo muntu ngakithi esilongu into ibenelisa asikuthi sithi abantu abathande utho ngenkani kodwa ke kumele into yakini ukuziqhenye ngento yakini lawe ungafuni ukuzwa ngabantu bangaphandle sebencoma wena ukuthi
umuntu wakini kwani lokubona mina especially esayidini lakithi Lupane ngani ukusekela kuyinto enzima enginethemba ukuthi kulabantu abasuka kwezinye izigaba mhlawumbe abazanginanzelela mina kumbe abazananzelela abanye abaculi beLupane babaphakamise yiko laba abaculi abantu bakithi abazabuya sebesithi ngwakithi phela lo wafunda phambi kwethu umetha umna wami lo because uyabusufakwe ngabanye abantu kwelinye izinga kufike emcimbini abantu bakithi imicimbi bayipheka bengakuthatha njalo bethathe abanye abantu abakhathana ukuthi imbangela lokho ukuthi wena ngoba bayakwazi bakujwayele kumbe awuyenzi kahle uyabunga sakwazi konke lokhana so ngenye into engiyibuza abantu ukuthi kanti bafuna kwenziwe njani mhlawumbe ukuthi baze basichache basinikeze lemsebenzi kumbe bavula imizi ngamashopu noma yini umbuzo wami khona ukuthi bafuna abenzeni ambuzeli mina ngedwa kodwa sembuzela labanye abaculi abenza kahle kodwa ithuba bengalitholi kube sokufika lento yokuthi kwesinye isikhathi sengikhuluma ngingasakhulumi ngeLupane sengikhuluma nje ngemathipheleleni kathi sibangabuya befika kimi bethi ndoda sifuna ukuqhatsha ngelanga elingabi ufuna malini mangingathi ngifuna 25000 umuntu ahlabamba ikhanda so 25000 uyayenzani imali leyo leso sikhathi ngile band manzi le band inabantu bonke abakhangelele kimi okufanele ukuthi ngibaholise after iband so which means 25000 le yaphela vele singenza ngalo umuntu asole kakhulu ethi hayi inengi kakhulu into ufuna ukunika malini ethi nami sithi wena sathi 7000 kumbe 10000 ngibese ngibuza ukuthi alright manje ngisuka labantu egoli siya lapha ekhaya ngisiye emzini wakho kumbe ngivula umuzi right laba bantu ngibese mbanikani khumbula labo ngumsebenzi and ngoseka abantwana bakhile bafuna ukuthi mabebuya belabo babe vele emsebenzini imsebenzi iyaluzwa futhi kanjalo then kube sokuyabuya umuntu noma ngumSouth African noma uvela efike kwanapana A1 le microphone afika eKithi City engenzi lutho just uyabe seqayiqa uphela qeda lapha phi 100000 exactly kodwa umuntu lwana asowa kibo yazi bengazi ukuthi ujule kangaka Ngwabi bengifisa ukuthi noma isikhathi sisuka sisichaye ngiyafisa ukuthi ngabe siside impela isikhathi usithole esinye isikhathi sike sibuye futhi sokuxoxa lokho ule studio TM Records uTM emele ukuthi Tshongogwe Masters lapha abantu abangakwazi khona labaculayo abaculi susebenzela abaculi abaningi la sensebenzela abaculi abangafika abaningi kakhulu ngoba nabanye sebeke ba recorder kuwe lapha kuthi ukuthi amaqembu amakhulu sensebenzele eMlambosi amathonga amahle sengisebenzela maningi kodwa vele ukuba uya producer uyayenza konke so abantu labana livakatshele TM Records ma artist akithi li support ama producers akithi well equipped studio lapha but before singakayivali sike sathi thina ke kulabantu la abalandeli abakulu be podcast yabantu kulezi zinto abathi bafisa ngabe bayazazi awuthi ngizama ukuthi ngizidinge lapha no network engani kulo mabutho khiwa ncube ngazwe mazini uthi Nkosikhona Ngwabi the senior lead master ninja lapha nokube lo blessed uthi yena mina ngicela nje uNgwabi lo majaha lamajaha ahamba lawo ayi-Tone Brothers balungise indaba yabakhidayo kuma live shows muhle kakhulu umsebenzi wabo uzwile kona bani nyawuthatha umbono lapha nabazama ukuthi maybe i-staging asibe le improvement kube le choreography impela kungabi mnandi kuphela emakatarini kodwa i-front line enjani ingahambi kahle ufokuza saspihoyo dawuthi awoyi mina ngikhala nje ngealbum eyodwa echichayo agijime ngephimbo leliya ephethe umkhushula sike sihlala sihwede nzima sithi nje dladlamu uTombani lo DRC Chaff Pops muqobeke uthi just need to know about what I'm not sure about
ukuthi uke wadlala noSlicer Kaitsara from Botswana noma cha siphendule lo mbuzo angithi uphenduliwe yebo yes uke wasebenza lo ukuze lo Slicer khobisani mfana wami uthi wozando suku kuphela hayi nanko sesikhona then uprofessor Ndlovu mina ngiyasacela ukwazi ubuya kuphi kwezomculo waphikwa ngubani ngoba indlela aza ngayo emculweni iyavuselela isintu sakithi ngiyamvuma indlela bochopho thank you podcast yabantu mudle umsebenzi ngithemba ukuthi imibuzo wakho usuphendulekile umlungisi uthi good move can't wait kuhle mase lifaka ama artist hayi saqhubeka phambili wena uyasika wena umlungisi Jibelo yekile ukusika umenelisi uthi mina ngithanda umsebenzi wakhe umfoka Ngwabi ithi aqhubekele phambili kuphela uToboka la uthi ngitaboka dike ncubo uthi I can't wait sothondose wosaziwayo masuku mina ngicela uNgwabi ngalendlela abhala ngayo ingoma zakhe ukubhale ibe yinye ekhuluma ngomgubho wenkosi umzilikazi wasemhlahlandlela unxuse njalo uncenxe wonke umthokazi jikelele if possible ngomunye umnyaka hayi uzwile baphela bonke siyilindile and then awutisibone la bakuthanda uyabona hayi ngiyabona so lento ngizayekela ukucula hayi bathi bazathila nawe personal bazathila nawe personal mawungasalokho zanga hayi inetwork isisuka isihlupha lapha khona umuntu adebuza ngomsebenzi wakho lenduna I think la uphendulekile futhi lapha umsebenzi wakho lenduna before sivali ngoba isikhathi sethu asiseko bemfisa ngabe siqhubeke amazwi akho okugcina ongawafuna ukwanika ababukeli emakhaya laphana labalandeli beTshongogwe Masters 1 then okwesibili kube ngama lapho tholakala khona abafuna ukubhuka abafuna ukulandela la abafuna ukumamela umculo wakho benza njani ngizaqala lapho kwabafuna imisebenzi yami kusho ukuthi online ingoma zikhona kodwa ke abanye anti kuyabe kubehlula vele ukuthi bazithole emoyeni lapha yes uyakwazi ukunithola kweyami inombolo u084 330 8851 iphinde njalo 084 330 8851 yiko la intholakala khona kuma social media platforms iChongogwe Masters kuphela yonke indawo okay ngibonile lapha ngikudingile ku Spotify ngakuswela ngathola ingoma ezithu kuphela yes kwenziwa yini ku Spotify ukuthi sithe siqeda kulontsha la ngoba lo munye umuntu osefaka ingoma singakwazi okay so sithe sizitheka down laphana kwayala ukuthi sizibisele vele sizifake sesizonke okay alright so savela samake lapho so kodwa sisazama ukuthi sidinge enye indlela ukuthi singenza kanjani ukuthi umsebenzi wonke sifake lapha thulani ivini abanye abantu ababelolwazi sometimes kuhle ukuthi bebuzisise omunye umuntu uyakusiza mahalo omunye akubhadalise bathi ubuze nje ukuthi nampo Campro totalikele kuncedisela lapha ngimfisa ukuthi maybe singavula another channel ufake ezinye maybe ezingekhoyo and see ukuthi umculo uphushwa kangaka because kulezi insuku iCD alithengisi kuyastream so kunjalo ikwenza ukuthi labalandeli bakho abakwamanye amazwe iphetsheya la ngoba bangakwazi ukufinyelela bethengisa iCD bekwazi ukumamela umculo wakho lapha yes yeah hayi siza kwenza njalo lo nyaka usiphatheleni lo nyaka album ikhona ngikhuluma nje siphezukwayo okay ungangisho ukuthi abantu abayikhangelele enyangeni leziyana ezigobo September this time is at ukuba late kancane ukukhipha okay kukhona okunye ngifuna ukukubona hayi so silindile ikhona ngale then ibe senya ukuthi kumahlabezulu siyafisa lathi ukuqhatshwa ukunikezwa nje imisebenzi ongabe fisa ukuthi sizoperforma kumbe kusemzini wakho uvula umuzi kumbe uvula ishop kumbe i-birthday party noma umshado noma yini iChongogwe Masters ikhona ukuthi sizo nandisa ke lapho kungaba into enhle mase ngathola lathi mhlawumbe abaxhasi uyabona mase xhaswa ngabantu bakithi kuyabe kudengisa uthando ebantwini bakithi lathi kuyasenza sikhuthale
siyakhuthazeka vele makusiba lezi zinto ezikanjalo yicelo isicelo ngisicelayo leso bathandi bomculo wakithi bathandi bamaciko akithi bathandi be-podcast yabantu thina ke siyi-podcast yabantu sikhamba le-Campro Studios sithanda ukubonga kakhulu usekelo lwenu nangu umfana ngithi jaha ngelethu liyamemeza lithi ake lingilaleleni lami lizwe ukuthi ngiliphekelani angeke uzisole hamba ku YouTube uyocheck lapha ukuthi Tshongogwe Masters ngilethemba lokuthi kusiyaphela lo mnyaka because of i-podcast yabantu kukhona ushintsho thizeni la uzokujabulisa uliqembu thina sithi siyagqugquzela ukuthi ungakithi yina amaciko wakithi sicela lingakhathali madoda siyakwazi sometimes sisizwe sometimes esingabongi kahle o esingaphethe kahle into zakithi kodwa siyathembisa ukuthi hayi kancane kancane lokho sifundisana so yiko kuqhakathekileyo kuzaze kube leshintsho izaze sithi thina ahoyi ahoyi kanko